Bola. Iya, bula merna itu, bula menisilandi, may biti. Sebula si dahu, malam bula. Isa, bula binaka goy, siguro way chukike. Iya, bula binaka menosori. Bula tieri no aya. Bula melambasa, bula sia. Kat-kat sarap cukunan raki Hawaii. Iya. Sana itu tengah ko na iri. Iya, boleh bina kapau. Sinayatu. Dayan rin bina kadayan rin mengilandi. Aklan ini si mata kalilicip ko mengilandi. Nung boleh bina ka. Nakabali mo na siya mamay. Anong dabital no na singatampo nakabaliw. Isa. Aloha Terry. Nawaya Mauri. Peggy no fanga masusa. Dumbul may Gustavo. Dumbul may Quincelandi. Simon Makarabia. Dumbul may naka-Simon. Simon. Dumbul na itate Tusi. Dumbul may nakabalib na siya may. Isa, even Nancy, Malombula. Iya, boleh bina ka mafileo. Isa. Na, kabina ka bali besar na siya mati kumain na nanda do bitalan noa na bisi nga tambu orto na kay mua ni bola singabo orto tikusar ko menene no mango kaya may bakong bula sar tsakan bikim do kaya sara boleh binaka tay seni man do boleh binaka nakabali besar na nomuni sulit tsakan na nomuni ngauna menda may vital no na kabinaka ni kuwa na songa na we tuku-tuku ni baka dindike na we tuku-tuku makaway so membaleta tsakan na nanda bono may viti kambimbi be ira na luvenda merakila ngona ulutakan ni vital nongo tuku ni bela bo na usu tu tsakan ni vital non dai bata-batango embaletir tsakan na luvenda na we kakede rakatiko na kana baka dindike berto na Fiji Museum, National Archives, na rito na tambalan ni Tokay, tamataka Tokay, berto talaga na tamataka ni Buli Iya na beka kilengo mbimbichi kana nonra merkila na luvenda. Kwa nga ubinakata meu wasiani weekend ni kwa. Sipata bulabo, bula labo. Bula binaka Dr. T, iya. Bula binaka kemnya na kanda. Baka mimbini kwa na vital no keratuma, o kio ke rambe. Mo lusu talanga Dr. T kante na sara. Weekend na kanda mo cuma ko sa leo na kanda kilatu. Iya, leo na tuk makawa. Baka maka Dr. T boleh tirang anangon ina uci na nonda itambang ko. En katentu sono tuk. Mera ni bukia na nonra banga ngare. Cintu ko ni bika tu ni ke ni kandi na tau doko. So to so chonra baka de kerana awan dike mena kabo baka bimbir to taman di kilkil anthropologist salak chunga na kilkil le na kabo na baka dike mai.
Ya, na pernah kena nonra baka dindikir karabla, e mayanga veke na ritamango. So kena ritamango na daba enda na soletu, ver na lubente, erna barongo damba ka sona katunigo. So me kana ya ver na volato ka irna doni van dindike, erna le baka uli konon revola. Ya ndi na sara taktati. Kanjena. Kena kai ba binibinak sarchkan bi kemni sara na buku ni nonda bi wasetiko na ibata-bata ngongo na ibata-bata ni ibakarara mata kisena nonda reilesu na ulutang bimbia na nonda reilesu be na bika enda sabulida me kurnibulia so nangono ndo baka samataka labo na nongubuli me nambo primary nambo secondary no babi ni binakataka na be kurnibuli bango ni rambito mai sona ulutang bango mi kemembulida ni mamibuli mai kia na kena bulida na tukutuku makawa membaleti rotuma, membaleti kioa, membaleti rambi. Ia, ena sona no kubitang no cukup kison na marama, ena bida na mata sao tu rede ni isora buli mbeka na kuribuli bira mbeka na vasu, se so mbeka na kuribuli babalangi, radalata sona bi ulutanga bango me bakama na ulutanga membaleti rotuma. Bunga weekend da kila ni ngali mai video rotuma ia, baka singin matata ngali mai bakadaba viti. Bakatalanga kino kio anakena sa may rabakatawanan na wekanda may tuvalu na eno no bay tupu era may tawanan man bakadab era may yado rabay bakadab eno no kio bakatalanga kina na eno no rambi may tawani bakadab endakila irchikino iran na wekanda may na eno banaba may nabunua matinto gilbati o kiribas kaya matinto erana tuiliu o Gilbert and Ellis Islands. Gilbert and Ellis na yada Macau na yada me bakatoka o ira na bulang ira yada mai ya na bunwa ya achuk nga na yada nga Macau nga o yung Gilbert erto sangay dabuta na kena dabuti ba ang Gilbert na Gilbert na kena dabuti ba ira na to kini banwa wakatalanga kino Ellis Islands ayaw na yan yun no Tuvalu claro Gilbert ya na yada ngay soliwali dona kaya o dona kanda mboliki na menda reilesu na sona tukutuku makango ni kwenda na bitano chikina na tolo na ponongo rotuma o kio wat kiraba bini binaksara ni balevu bikem ni sara na vio kani unisema tiko rotuma unisema kioa se unisema rambi kiro re ba beti na levu ni tamata tamasakaya ni ara vewa seitaka na ibata-bata ko ni vital no ni ko sera bo na murai labo iyo kadir sarang adok tative kenda na wekanda endo vitar tarsa chome Norway na Europe na dol ni no bura sanga ni matatu ko na boso bakabiti kira mo ko be bakando te ko babalangi iya nang kay sanga indar kena mo sal ni bata-bata bakabiti baka benar-benar kata Dr. T na kena marroy talaga na bosa baka talaga pero kanda na India na bosa to na rotuma na kena toko na namaten tu New Zealand na lomani bidan ang bagsaw officially mesan dua na program na kena baka buli na bosa baka rotuma udara kaya be kenda na rotuma na be se buru-buru nda baka benar-benar ka baka mo tani kera wa chukumikin New Zealand ibati kay Dr. T ya baka buli chikina bosa baka bi sama ni Robi talana saro o tari seperti kendo na maraman ni rotumo Fesaitu Solomoni bula Fesaitu mesadur na program ni bosa baka rotuma vertu na tamban na tong karab na Pasifik na bosa baka rotuma Manisilani sangay ratlaki na matinto ni Silandi ni bosa mo esa sambi chikes endangered iya nina baka romena menayalian na bosa baka rotuma but ni sasin nila nang wani ko Erbos tak kenapa suka itu. Mani tak saran tuh kian news, program tak kira bitar sama ni lomusol nama tentu ni Selandi. Mesandu na program man Selandi na bosa bakar itu. Total ngan ratus station wali sih. Saya dah mendarat kabe bawa tak kena tak tadi. Iyo, beba binakin na berto na kanda na rotuma me ni Selandi, Christchurch, me Auckland, Hamilton. Na vidi tahun kede me ni Selandi na kana lebu ni kanda na rotuma era vai tiku ngome ni Selandi wa bidi nakina verto na Pacific Education Center ve Christine Nominan ena nona vito ko no ko ena kena bia ni na kerker me bata ulital nga na bosa bakarotuma
me baka me New Zealand e baka tabuliti chukana bosa baka viti Tonga Samoa Niue Cook Island batki Tonga iya sangkai na numi chuko me aduru ya ni o tokelau sember li duru tokelau sa aduru li Rotuma ko ngari kino babi ni binak sarvali buki be rakeda na wekanda na Rotuma rabai tiku me New Zealand ena no muni vito ko ni tiku verto na Pacifica Education Center ke nan ratang kasnibuli o fesaitu Solomon ena non yalon dina takatiko ko na wakatavuli ni bosa baka Rotuma dua na tosole we Dr. T era maro na Rotuma na be sebru tora kai ka chuko fesaitu na curriculum ni buli me Rotuma esa mandangan ni baka buli di korna buli na bosa baka Rotuma se me bola na Ministry of Education maybe na curriculum baka maybe na Urdu na bosa baka India chuko talanga na vernacular ni bosa baka biti iyo ndora kaya na program ko era ni so no bakandara warang tu menambang ni ko na bisa berur ni bola benaka era ni baka ungetir mentara kamera na matento biche bete makaku ni wala da beruto mo witi ke Rotuma iya dia na saranga ko ngane au bebabi nakakina bakalebu ni kuwa na nonde bata ni ndaro ni ndambutu ki biti waboke na nonda rete tiko na ulutangan ni resistance nda bitano takachume na vida na mother sauti na bekaya do me biti na kana me vingomi na kana bolai o biti pertania lebu na wekande na lomani puno mandanga o biti era sangata iya na vitalo ni kuwa na ngerete talanga so talanga na bikabango ya talanga mi Rotuma dan ngai sarap talanga na bi kaya tal chunga mirambi ke na yan no banaba biba kurumbuti kinti na sona kainda reda na bi matin tu era tu abolita tu na bi bonongo na nonra menta tarong na tarna tama na muna era bina katakina na yan nongo o banaba sana tama na muna era ngai biuba ko kawa na turanga na marama o na lubenda o na ngone rambi ba ko na wanga mera komo ba ko mera ngole mai irambi aya na bitano tukini ko iyo bena ka Dr. T tanasanga na ngono ga meto sia baka bena ka mendo ne katolo Rotuma ndo ne katolo Kiowa ndo ne katolo Rambi iya iyo na ko le iyo tiku besar ka o bo mo te Dr. T me te ko me biro Kiowa te ki Rambi nge me baka da na mbongi ko mai Rotuma sana mo nomra no baka sam iya te ko mai Rambi ba te ki Kiowa Listo le na taunda kun sambar ni solio biti na chinika wallan raw sena chinika bitu nan raw ado to mai na puno ba oceanale ne oceanale ne do kana kau bia baritak ngana bukun ngana kanda to na Rotuma na no lubeng ko ngane leo na bukun ni no kundo bata blit na pasaba biti na tikubuni ngona ni ba covid na bula perele tali taksar chuko na nongku o pakai ngata chuko na posa bakabiti na nongku do pakamadala na kasanga da kabuna lubeng ko ngoneleo sanga imbito ko so na itombe ngondo na itombe ndar chungo boleh sar chunga kina na yan na Rotuma o babi binaksar kina beno ko ngoneleo merwirita na nona mbito ko so na itombe korabina kata mera mbito bakay loloma na kena biusaranga na bosa na Rotuma ngoe so na kai na nona bina katoko me kakuni ngule davi na veia no ano karasa mengali tibiti ka wilikina na yan Rotuma aga kaboko tin kabana ya sana may vite ko may mba may sarna ba kuturang hotelio sangay man kerkero ko may biutal nga men yan Rotuma kung ano kina untar chukang na itombe me baliti Rotuma kaya ka ni binakata men do na muni muni ngay vitartar kay rokombati na kung ano lewa na nona website na batibotik.com batibotik.com kaya ka ni ngay binakata men do na muni taumbe bikem ni na ndrava ko Rotuma si kem ni sarangana bekangu na ngonele ni Rotuma tier barro ko chukumingo tiko talanga ndo na nona discount o mero irita bikem ni kaya ka ni binakata men do na muni taumbe ka boli chukina na Rotuma oya ndo na ngoni sala Dona ngoni sala na kapakino meroiri dona ngoni sala ilai me rakaku ni ngule vab na ni ani ngo Rotuma vabi ni naksar chikani vale vikemni na nomni vito ko ni chukumai abakatal ngakile so na ito na sau go ndo ndar chuko vole chukina na bosa na viti
na vosa na viti mbule talanga ngonele na saungo kiapa ka bikem ni na marama ni warang chuk meni ko kiapa ka ni na katalanga ndo na muni ninga vitar talanga na website na mbatibotik.com kiapa ka ni na ambita nga kina na talano with Dr. T na baglutu misong bula kana sa bikem ni yang ando na ka ubina katami mosea na bika varotak chuk na lubengo ngonele o mero erita rokombati Wakata bana size ni saungur nandaling ada bana kenale. iyo klai tin kawal mbek na indi tin kawal na indi ngona itombe iyo ke bakaw ni binakata iyo vi kemni na binakata nga ninga ngole nga na website tatu kena ay baka madala matela ye Kalau ni spell ta kana nambati botik mara na BATII boutique BOUTIQUE Okay, nambati na BATI. iya So dua nga na boss. Nambati botik. iya mbati boutique iya ko nga na so nga nakagrupo na kata mikrobose ni sarme binakata na luvenda na nirongonele o merawai na nona talita ko na viva kata wuli kerondo takapati ko bango na kana bakata wuli tukuna bosa baka viti sambolia talanga na bosa talanga baka rotuma pabi binaksar kini be fesaitu Solomone na nona do vivu ke vivu sarva kalebu na tadinda tongo Tu kon cuk mo saman bakarabian ko na New Zealand Rotuman Language Week chat. Ciko talaga. oh vinasa Sa inbox ta mo ko kaya mabalrendro ta kabeber kada na kanta na Rotuma. iya Oni bakarang cuk manambang ni ko. Di vitar me vital no with Dr. T @gmail.com. Enang kay bako en vikim ni na. oh na chat vinaka Iya. Binakatal nga mo ba binakabe tetu si elaga turangan dito tata o ko chiko talanga na tambara kadaka ni Department of Heritage orto sige leo saranga mingo merotuma Sanjay. kartusi ko abo kital chumbeka nga irambi mbeka bat kekio lako bat saranga na ulo tangango kela karto da kabati ko may vit ko be ba binakakina verto na Department of Heritage non to sa ngandre merto baka sokumo na may na tuku member letirto na letol na yan nungo o rotuma o rambi bat kekio iya au nanuma me bakasatu ko nolobo me usati ko matangay rambi iya ninda garida na talo member letirambi baka dirolo masar na beka ado na beka wira na wekanda era baka tiku talanga ne no rambi orto no wekanda to itoke ndo na ulutango no binakata me odo butarango na landlessness within Fiji bikena mananga na itoke na nonda bito se ke na loma ibiti chunga na buku ni non relewana nonda turang dona keni vartek sarngango na no rambi kene no kio na no rambi orto na wekanda to na turanga na marama erto baka tuku ilu na nia na ngonongo sa orto tiko mai tabiuni Right. ke erto na turanga marama erto tiko na no kio na ngonongo sa orto tiko mai mbudha na no vanole iyo nanda ngai vital no takabak malo ke so bikim ni kilati ko sonitalan no kerker muningai wase mai sonitalan no bango baleta na nungurai bakatikiau embimbi merkila na lubenda se na dagma ni tukutuku makau membaleti rambi ni sember ni raya do mai na wekanda mai banaba na dagma na yanu na dagma na tukutuku makau membaleti kio ni sember ni rto ya do mai na turang ke na maram ni waitupu mai tuwalu koya na rona kau binakata mo maseti ko o rambi na ngonongo sar chukina na turanga na marama ni yanu o banaba may kiribas sangay tiko o kioa sarabay tiko kinongo na leonianu o waitupu may tuwalu Right. kwa na rona yanungo nanuma menda na bitalo ta ken katulong kay waseo labo o tomero kombati baleta na bimbi ni nonda kila na itukutuku makada history or prehistory of these islands o they sarchuk mandibi na turanga na marama ertiko ira randi na ngonongo sartu baga tikutuku mai tabiuni yan na torong erto angol man tabaka tabiuni orto na turanga marama ertiko tuwa kio go sartu chuku mai buddha sartu chuku mai buddha na turanga na marama na korombe ko salia ia na enyo no kioa chunga kini ndona koro se baka den chunga na kor makao ngaya
ena sember na ngonro te admiki na turang maramani tuwal ko iyo talibeu na nongo bina kate mo kilana sa manda haya do chiko na ndaku ni kuila la manda ya do chiko na bonororongo o kioa vatake rambi ia na ya no rambi ena ngono sara toki kina na turanga na marami toki ngobi kete to na viti na ngono sara to biuki na merto sa ngole ani tabiuni ena kena sanga mi kilimuri na nongo abitang takachuka na madhauro saoti na membaleta na turanga sambale na buni balu o ratu seru takumbawe ena ivalu ya dhaka may kamba ni aronga ta chiko bikem ni na baronga chiko mai na ngole mai na turanga na tuitonga ko to may runong dolo na leo ni mataival sangge ngole mai la kemba rabonta tal mai bena wanga ndo tal nan raw na turang ni viti sora chiki tonga merongole mai ni balu baka dur mai kamba na ngona sanganga kina na bonuombau na buku ni balu ya mai kaya sangge ngole na turanga na tuitonga ngole ko itabiuni inda kila ni chukumi tabiuni na turanga na tuidakau ngole talenga no ko nira na tulu na bunongo o tonga o na buno turanga ombau ke na buno da konro be usibi na korro somsomo era siama sartunga bakanra ki tonga matinisina ena ngona sanganga kina na ivalu na turanga sambale o ratu da kumbau sangai manisule kino ko bakalolo na nona wanga ena nona ngole talchunga na turanga na titonga ang garonga talanga ena tonga na ibola o do da kabano ko bakindike ni asol talanga bakalolo mabiko na yan no rambi ena nona laki vibu ke talanga buana turanga la tuida kau enda geredi kena ngoi sona vika visole soli ki baka biwa kani haya da ngona makawa o yandora kau na binakata me wase bikenda na kabini kwa kako tere usar chuko baka libu baleta na ngona makawa ndakila na oira na embele tira na turanga iya benar ka tadi soalnya ultang gue biar na kantor warung somengo sengolangan itu merah ile betul ngabir na mada saut miliu terka ile benar kena mus biar na bekaya ada cukup nangona me bakana kau pemadal tanggur itu tadi non revisul sili non turang oke tentang kau niku sanda mai rede kena nendre sorang ke sengan ranggel bahkan vital na mada saut seperti buat kaloko o benar boleh bertemu kan tomera o sele o basitri toba non sa vital no bakali nang nira mersa sengan mersa ya lo batar taka batu merbangar scholarship mera bulbina kana ngonya sanora mera do liki na sonal yang kabango na bakang na kanda kachuka tati that's history sauji ye kamu semua sendiri kararau tegindina tinda baka samta kana bikai mai tarayir tu na lubenda nang ngona ni ko erne tokin ni bonongo kio era sa sengani chukokia ena bukan non revisul sulik na nang kasi gue baka talanga na koro suba era satu kena kanti suba bortura rau tu niko ya ka musu din iya satu dokter ti kue baka samta ka chuko sono kiro santo vital no tra ki dokter ti mesaro tu vital no tek sono ultang bango kito buka ungi chuko me alonganga me posota Betul kan gua ada bakan rati lebu na bakan tara warung cok mendikua ena bese buru-buru todo ko na beka dan tasotapa o turun dengan na bakan merutum elele na bakan cok merutum elele bursatos na bese buru-buru iya elele na bakan cok na bebu nongo na bukan dan tasotapa sandale bangkar bulan baletang kon na bebu buli sana be sul-sul ki bang na karabagador na tukanda rabagador na kasame so e musar to kanal na ko Esora somo undul bukan undul benela buna kamba ni loya me balta non rangel me nangonea me do niko sora bala tunga niko sabar tal tunga kan rangel sanga mer le sumen non re non rabalo non rakau me do nangon niko asam ta kana kaya do to be kada tun koru subabu di sini karora na non robisul sulikinga ratu ta kombau beti kena turanga ya basu ta mai suba na koru suba basu ta ko mbau ko may alto kinalangan ni ko ito tadi iyo arda tukun may kanda bang kanggachi ko warung tok mo mastanle
Karawale may chaban, iya konnichiwa, iya bulabina kamusta. Na wale bana be bakang gitu cukumai nikwa. Tos kono tabi talon tabi kami bina kabale be kim nikira na kekeman. E barang cukumai nambang nikwa. Sini tuku raw sora ka cukumai. Oh le bana kandar tuku cukumai sangan indina ngore sangan itu tuku raw ngore tuku bimbi. Na kalau nggak teman kan Roma cukup ya Hawaii soli cukup dokter ti nangalala me baka matala kau kita cukup teman itu cukup tuku sintu kun raw se ta cukup teman don bola buno bola kai biti ini minta mai cukup ni banggo ya raw ni debe sak sintu ta sintu baka ta dikina sintu ni politik singin do mbedi kina sintu ndokai kina sakena ngono baka nga kacukun tan wakanda tu meraya na talno membelati odi nambesiki nang kasa nang bisik mana bosa iya ni sakena ngona untuk murto na mana bosa isa sando na kamaro tikele bu dokter ti tau na nomu sangga ya na batu ngona kena ngona sangga ibarete kena ka bokalom eda ka na matentu bakolo ni bana ni to bono na bosa bonang kasang ko nang bisiki sangan rto rawa yorto erto ngele bi bosaki sangga le ya na be sorsorobi ya langa nganin ra non rasolira mersa sor rangkai baka matei rabaka lo matakun iya ora ka dokter tinta bosota na be ka kete iya sabi na ka tu tekabutan iya benar boleh be kita ibu kana kam baka matal tak cukana non to bisol sulin naturang batini cukup weekend na non do o da ben do rokobir na nanda turang na vika nga sartu kuna mai enda sabaka yotak ina kaket serengang gua hedo nangon sala ko nikina na turang na tuitonga ena nona marutaka na turang buna bunibal sa mbale ratu ko mbau na nona me bibu ke na turang na tuitonga manisuli kini bwana nona wanga sa ngoleno ko mi ngolini somo le bibu ke talanga bwana turang na tuitakau sa ke manisuli kini bwana ya no rambi ena ngone ya tawani tu na no rambi be yiro seranga na wakandi toke ena buku no robisul sulia sangai yado me anyo me non rayo na kaitonga sangai manira tukita kina turang marama eretiko ne no rambi mersa ngoleni tabeuni ya na kau rongo de na nongu rai na ibola ya me te tiku manda me baleti rambi takila ni na no orambi anga mi baka ngataki me edaka kina na kena daka na boni niu na kopra kena te baka libna niu te to kena sarchunga ndo na company ngona Livers Pacific Plantations Limited atiko mini Australia ya na vital no membale tirambi ona ve wasia umo manga na evida na matintungo to wiliti ko na kena daka na bibuli na matinto Australia na matinto England kena matinto Japan o Chaman ia azur talanga milo mo Japan ena buku ni koroni balulewe dagere dikinungo na orto wel sartu kana bekanta to me bana ba era the well sartu kana non rambule ni bisinga me do na kena kunikina na phosphate kwana ndona tikini bata kuna ndona turanga ni Australia sinkila ko ni chokolo na phosphate ia na tarotiko na dhamma ndarabina katikina phosphate sangeda kana kena bandi ngikile na phosphate rele baka ngataka ena ngone baka nteki ena ibalo e baka ngataki ena ngone ndo me kolte ke ni berna meda nero ni rakaku ni raredir na o ira na boni allied forces allied forces so yo ngilandi bat ki pertania erto baka ngataka na phosphorus kwela ko meya me berto na meda berto na bosi berto na chaman kabe bangangaira iyo ele ngone kambrekin bango ilo mani madao e bulo baka na kum ngai sangai umpia na matando ira na meda marka ku ni reda na bunara la ko chumikino ira na tokan dua iya na katal ngairo ni bangangaira nganga na matandra nganga na kulini angondra e saka ngone me bena phosphate ko etiko ena yano no banaba karto sa chikungo meneno no mirambi ya bakala sar labo na itala nongo membaleta na yano no banaba me na matinto gilbati ena non to sala ki bolia na yano mirambi ena non robisol soli ngo bis orto wel tu na chiko beneno yano labo ata kana bisol soli berto na matintungo matinto Australia kena matinto bit ena matinto ba koloni arbitan lo chiko na colonial powers yo bakasumta kana vital no eta kasarana tik bul bakane bulongo baleta na kobana ya so ada kodane
Iya, sa ucino na bengara vivit. E sa manile so kwa. Leso. Sanga indo virtu seranga na chairman ni company amai na Pacific Phosphate mai chairman. Company, iya. Ndo talaga nakena branch at Mainland. Nakena bole lichuk saranga mi chairman. Iya, na bunongo banaba ang to sanga bakato kay na forgotten people of the Pacific. Forgotten people of the Pacific. Balati ni liwira rasya ni ngono man ngani ko bakali weekend do singko tikirtu. Okla na ndo ala kau binakat menda buli de mena vital ni ko. Ker menda ndo ko tikira. Orto na rotuma, orto na rambi. Bat kirto na orto na kio. Bena kan renre ado virai. Ando na ngona renre rasa tabang gona kanga umarta kina. Membeli tiro na matinturo rongo kio batiki I rambi ni rosa me wili mersangali bitsar ba passport viti enanda ki ronandol kalima Iyo wal sa tsungan ko tadi sangge me erbal takasaranga mersa wili ki bit ko ba bini nakakina ikena matin to viti na non revingom na non kerker Iyo nangon balo ya mabakasamta ka merma itu sangge wal tsungan ko sangge ra the recognize me solvira merleo ni matin to citizens of Fiji And I think they have every right. Tu saranga birandun don. Balatani, ira singani rakere. Ira como baka saurara. Era wele sartunga sobira. Era sangai kau rangai kau inauru. Go ira na tokeni bono me banapa. Wabidi binakachiken bira na wekanta to me rambi. Sombe kabikem ni vasu rambi. Se uni sema tiko na bono rambi. Na buku ni ulutangan renrengo. Na nonra kau tani mai na buku ni karoni walu lebu. Na buku ni nona salako na bimatintungo chamani o Japani o Australia vatike New Zealand o irakeda na bimatintungo mbo wil tala kino Amerika vina kata kedi chiko bakandua na phosphate baleta na buku ni balo bondo na ilavo mbo likeva ni sauni ena isauni ngo bondra kava mborida iyo kundi ndo na wasini lavo awa ndo bonongo wil kuchukina awa ambichukina Então ele tinha um assim lavo, so libertou. E ele se permite nenhum alimento bem na urta ni lavo. Iyo, angkon na kampanye ngwa na British Phosphate Commission. Erto bina katsaranga me teka bumay na kelkeli. Me sa keli saranga na yanongo. Sa tukun saranga may kemto keda na turang marama ni banabando sa nababundo ko na wanga. Ngay tukun nirto wasimbe ka bakatul. Doon ay wasi erto lako na uru. Nida kilatal chimo na uru talaga yakin. Na uru talaga akil. Iyo, ndana lako talaga na biboli. Go sachik go na labong go ya boli kina. Bida na yung labong go ronondolo na paundi. Iyo, ronondolo na paundi. Was equal to 12,500. Iyo, labo lele sara. Labo lele sara na labo asoli na buku ni bekaya dongo. Iyo, chikango bi o kio aboli enandona auction tolu nondolu katin kalima na paundi 3,015 pounds ya o kio boli enatin kadio basanga bulkon yo toso be bertelo kandato merambe iyo bertono be kanto merambe bidana ka obala chingo o bina katsanga mo wase bit chunga na note lalainga membale tirto na bekanta to may rambi na ken matay ni sember nirto ya may na bekanta to may banaba o ira na saba kay tiko rambi orto na turang marama ni bonua tiko na ngo satu kita kiani itabiuni en ronondol kavite ndo na turang o vila misiru to sangay sa sanga tali chiko na matintu me bakusaka listal mena en to yanu ya ngono na bien rendre to kay balatini sarto le bakay tikina na bekanta to may banaba iya na kendi katulu ndo na kawuli ka mena vitala no ya ronondol kavitu keba ka to na binakata na bekanta to to chiko ilui rambi ka to sa chiko ngome tabiuni to na binakata listal na yanu rambi to na warak saranga na lewani turang president saranga erona kay tukuni mandua merto ngole na sana bakalawa se to sana lako ngana kerker ki wana turang president ke bakarto nganreva ke chiko berto ngande mestu ka listal mi berto na non to yanu iya nangonongo ya kibaka sat kulutia na bien rendre toka balete ni orto na bekanta to na rambi they are innocent parties
Orto sanga ni kila na ve kaya do me bana ba ni ravital no tukon ve matin tulelewu orto talanga na ve kanta to korto ve tuilu ne no ram orto sanga talanga ni kila na vital nongo so they are both innocent orto no tukoi rambi korto no tukoi bana ba ya nakanga sangai lorena ngonongo ni ngonongo sarto leva 4 generations wana itamba tamata ni orto na ve kanta to me rambi sarto sudu karsa chikungo me rambi ngonongo ersa leo talanga ni bonovi ya donga na kau bina katu me wasia me baka satu ko na labo me ka ko ni ko me na ulutango me baka menda vidun rubikina se menda ko tena sana baka lao mbelati nyorto no kanto na rambi erto sang talani kila na bibu sa ka vakatiko orto sana no mongarto ngon orto ko kini na uru ni wote na kilkil orto na listal gaisen sangai ngole ani na ndona wanga sangai tukuni biro ke muni na ngono ngomni sa bonda na wanga ngo muni sa ngole na ndoni oni anu mai viti sangai bakarite kibir na itamba mai viti ngona itamba ngona anu noni na ngolikina ngona vale oni na liba ke tiku kina ina sa banga yado orto ngole ani rambi sanga nangani ndona vale tu ngole ani rambi ndone sartunga na ngona tin ka dio vasalu kalima sanga sarangani ndona na ngendoni chukuna ngone dangi lamba esole na ber na balelana sanga jara kabalam mer sanga tege busar ngamen tege sang saranga ni namaka na beka ayada be sanga jara kamus muskele dokter sarot me rarao dararao ke na merongo de tutu ni ka ke ya bukas utang na kendo na kairan amen na rarao ona vele witi korto na matena kamban lem ona ve maten tu ke korto da kamban ka ver belatin dota na kai tu ni veira ke dota na ka rangaire de matana butu no numere sala pe nawanga mer sabo de mer lista le non reunion ko sa dana chungo Ocean Island se o banapa gai visa ko so na mua rabital no nga wira na beluta ke na matintu sarang gai bakbundo ke nawanga mer sa ko mai viti atu ni bir na no ni ngoli kinu na batu na ken rai na ngon ragai ngoli ni kin gai ndoni ndon tamani tanya lambalew gai sol nga bir na la kabalam sa gai don be balam ta Kongo bia babi mnaken bendo na maramo Janice Ketien edaka ko bena National Geographic yang kita ka boko na biba na badindike tali takabali na kai bola Kongo wasia chukini weekend ni bida na kai ultanga tukunongo ko ni orto no bekanta to na banaba erbina katanga ir merlistali ena non rotena ko sarchungo mirambi ya na tarwechi kuna sa merliritali ya ni banaba batin sa kelitu sabakatu nan dabula nerereni ni no sabatu dule sangar ketu sakin sasing to don michuki na tamata tamsakayan gami dabati ko na keli mai banaba na tin kadio bit sang vulka viwa dona tamani keli ngo erto baka ng taket ko na phosphate kaya o New Zealand Australia o England bat ke chaman Kaya na bina nakau bina kata mo siya au bina kata mo na dabutan na danro na marama bitevini o Dr. Tersia Tewa ke Dr. Katerina Tewa na taman raw John Tewa chairman ni Rambi Council ya babi bina ka libro na marama rongo o Dr. Tersia Tewa endo bala bali boko ni tuktuk makam baliti Rambi eno no bina kato ko me kakku ni ngule da bina bonu e dabutumike na turanga taman sa Dr. T iya bakal ngaki no Dr. Katerina Tewa Pabi di binaksarin viral. Sa Dr. Tewa sa lang kamay na Dr. Tersia. May Victoria University. Sa Dr. Katerina chungo ANU dia barang chumengo bakambula be ko ya Dr. Iya. Bola benaka Dr. Katerina Tewa Iya. Na nona thesis ke na be kanto da kabo roba bitevini e rondo bola serikali poetry o Dr. Tersia o Dr. Katerina ndo nakaboko na exhibition ena itamba membaliti banaba me kakweni ngule davi na ndender sa tabar to na non rongasi kon kina na karuni bolo lebo ersange komo iba kombombula se komo iba kukowa merto komo rambi ena tin kadio basanga bul kalima ena runon dol tin kalima ga yado kina na bagana nomini mbaki bit sanga bul ni non ra komo iba kukomo banaba kirami kaya vana tukinongo ritono wekanta to me banaba the forgotten people of the Pacific ena nandrendre sa tawa ena buku ni koroni bolu lebu ena buku ni nonra komo ibaksurara
watikina nonra bakamer milaus tekimbeka ini tukuni manina wale ni nomnia ni rambi na tumikina na vale na kakana tukina beka baka bare tekibir ndane tal rongo binaka na ngonra ya tumikina rambi ngaresena nikunea yenda babi ni binaka birna bekanda na rambi bungo bira rasa taka baka matin tume baka teki John Tewa taman raw Dr. Teresa Tewa ke Dr. Katerina ersa mayanga kina bono viti kong kina binakata na kabini kwa bekanda na barong tingo menda kaku ni ngule da bira na bekanda na rambi ko sarti kungo menene ngo rambi ye menda kaku talanga ni ngule da bira na bekanda na itoke ko rat bakati ko ne no ya ni sember na non bangalala taki kene no tabi sanjana isa katok mango o tureras isa ratone toke kirambe toke lo menibon isa kakawala hindi na sara isa pambul sir ni lo menibonu bikim ni ket sara nan raba ko lo menibonu baka minibinaka baka lebu iyo na nomuni baka rong chukumini kuwa menda kila weekend na ba rong chukumini kuwa na itukutuk makao membaleta nenu nungo isa dokter tiendo baka somta ko kenda ni toke sundara kaya le weekend tu nandan gele ye lebu nanda bimba nanda baka somta ko kenda yenda ke baka somta kara kan ngo santa na ka baka lolo roto me karao take din baka somta ka tolo termeten tungo chaman ni Australia Britania New Zealand talaga iduro lam iya me kere alo bata mendangan na kanda mai rambi so yerna abo chukuma na bibo no yar tumata bulbinaka mera render to bid na QC merto ndolaben do na kisne belawai merto belawai tekna matin tuwe bango me compensate kerna kanda mai rambi iya kala iya datala na kau beto mana talanga na buku ni talo membaleti banaba quando sukulista ne no banaba ke kanda redi banaba robi bola kacar to ke nauru iya bola katal to ngai kana no Christmas no Christmas kosa Christmas Island chungo erto baka nganta katalanga na matin to America na kana baka dambote kine bidna mbomuleliu right me tobole me baka tobole kina na buku na kuruni boleliu karangol talanga kine bidna no ndangasi mai biti au kla na ngonongo ya bunga bira era kerete kumbe ka sona compensation mena matin tuo viti balete ni bunga bira na ngona rakina kadambote ya me na no Christmas era senga ni ndaratu na isul me tango maka na ngonra na ngona kadambote kina na bomia arangela ko mai na radiation na bika keria le tarana ya ngonra sobira na ngona rangwali kina merla ki baka water baka lubeni esa sona ngona sudu mai na lubenra era sa tubi mati tu sobira na kensaninra ko ya ubia wasia talanga kini bikim nimba kana barong chukmini kuwa ni na bika talanga ya chungo mai rambi bana baba te kini na uru ese matal chunga ne nungo Christmas mai na matin to kirbas na buku tunga ni ulutanga ni phosphate sande ro baka somta ka to abu kata ko si bichia me Hawaii iya me Hawaii to wale kele Christmas ale inda buka chuku ida ka andari ra somta ndara ka itura gore bakar sangangara ke dituna ne no ke da Christmas ale ne gore mate seranga ni bolule first world war tikbu kina company gona Pacific Phosphate Company korto ngo sama kin tolu na matintungo Britania Australia bat ke New Zealand sa senchuko chaman belto chaman sato itai iya orto na Allied Forces yo chaman ya tiga puna ya iya betul buno keda ya nadol ni Pasifika enggal tu chaman from 1870 iya nabeka keda tu chungo mai nauru tiga mena kil mena tin kadi urusanga bulu kina tin kadi wol sanga bulu kandua rede tamani ngono balabungu sang vulkan do nembak iya may na nongo Christmas o nauru wat ke banaba na taman kel ko saranga menawanga kel saranga na phosphate kel duke de bando na lomani kake de bakando kau Australia gale sanga Australia menga ida kana ken baka wani mati taki meroni ngi baka ngataki enak koroni bolli kaya baka ngataki na ran chuko na white phosphorus na white phosphorus era baka ngataka ngona na Allied Forces na ibalu na kena sanga mera kambai chaman na koroni bolli we kaya bidana tame wasia kau na wasia tanga kinung ko soni tuku makau membaliti na uru do bina ka ke baka rawo balati ni nakau kede ko sema kede chiko Orambi la kongori Ocean Island no banaba sangale sam nonra la ko ro no ru ina uru iyo non bina
inda kila na vono na uru atawani na tolondolo na mbak saute wera nangasi na tiki kura bakana lapita akavara kuni talanga ikia Kuna lapita nga kuni na uru. iyo era tawana talanga na leni vono bakara Polynesian Micronesian batini saratuna isema ni vonongo baka Pasifika tin karoti ko na matangali sena clan era to tawana tiko na yun nungo yana tin kawalwal sa kawalu matay saranga ni rangwale may merto sa may toke ni Nauru na matin to chamay. Gongo na norto sabi na kata chiko na guano. Sana phosphate. Iro non rala ko chiko mira na matanda saray chiko man. Sara kila chiko man na bunongo chukina na guano sana phosphate. Yo kenda na toke ni bono pa dasini kilato. Iyo. Na yanga ni guano. Gor saranga. Naka na kata mo ira. Gor. Kenda da wele tu. Enda ira na turang maram ni Nauru rangolenga na siwa. Rangolenga na bulan na bisinga. Bulan-bulan binak tu non remian si bernikel kinangone. Yo sali sume Nauru sa urere baglolo mandina neno nungo. Pakasara nandela ni bula garang-gar tu na buno sa kelkin. Oto chamani mena tin kawal sul kawal kena tin kawal tin kadio robisol suliki Australia. Sanjena. Durene Australia ena tin kadio rosanga bul kena tin kadio on so kabitu. Oto Australia durene chamani. Kaya bakaso betul nga Dr. T na chinkadio ya sa uchikin na matene bolle. Iya. Kaya bakan roke kino chaman. Sangay solvi Australia na chinkadio rosanga bul. Don, oto na matene bolle. Oto na matene bolle. Iya. Otia sangay durene chamani. Chamani ko ba ite saranga bakuko ko na kurin bolle. Ilabo ke di bibulti. Na ilabo ke. Iya. Na ilabo batake na odi menganga ne bal. O bakaso mtaka chikara matene tora bibol bulu timekango. Ini ada main nambuturara ni bisnisi bibol dakanga. Bibol. Meda sa sangani meda. Don. Lakungan na bibol. Blata na ilabo and power, money and power. Otia sangay sangaw na uru meteoralistal na nona bonua, may berto na tinkuro na matanggali, karto toke na chuka na bonua na uru. Dala ka bakalolom tal nga, ayado bera na wekando me na uru. Kunikin na guano tal nga, na tinka dios sa vitu, may dabasar nga na runondol karua. Sangay may wachikin na bakando na kena dakan doon na kena dakan na bakikili. Kung kena badir lolom maninda kay reda, na kaya do may Nauru, na kaya do may Banaba, na kaya do may Christmas Island. Sema tiyo kena yan no rambi. Kaya bakanda patarong. Asama na mo, salitan lo kina Dr. T, may litan lo taki Nauru may. Siya na taman salitan lo kina Dr. T, may talo lo taki na no Christmas. May wala kay na durti ko na matintu o gilbas kirbas biketo ni ko tubukan ni Hawaii kato na lindo na yawo kato likele ineno no Christmas dengu tawa wai sombo na sombo wonto mo na wonto kem sa ken wala ni fit batuk ba na bukan ni wanga bukan na iyo na Fiji Airways Iya na phosphate ndo tartumengo tau iyo na phosphate ngo na guano senandeni manu buka rabinto na milioni iyo milioni baka milioni na yambaki na nonra baka tiko na nongo sangai baka me they grew into layers layers and layers so guano is the bird's deposit na iyo kwa na guano ngone chicken na phosphorus kon phosphorus bina katoira na be matintulile mo mer baka ngatak en ivalu en non revolution na mer unita kani Indonesia arna yan ratau okay baka mulumul ningele industrial chemical yes kon industrial chemical ko baka tekin mo mer baka ngana mer don sa gachuktal nga for agricultural purposes iya dito na kanayangan na phosphate baka bulbul ningele for agricultural purposes meratal nga kinailabo se baka nga teksar nga directly for war unita kani sa sumikinan na taroya balat ni Tobi wal kachket sa chukan no Banaba o Nauru bat ke Christmas Island Dr. Tina kau talitakin na bata-bata nga nabital na berna kanda na mbani ko berto man nga kanda to may rambi berto may kiyo yana bukir mera bisota kan ora na baka didiki wandi kana buli buli ka sona kabango iya beje lu ta baka kacuka tabana tama-tama tasar macuka kio iya na sobir na ngonya sok satu mani kala iya na bayado na ngone liwe na sa bular na gare iya kana kamban na British Phosphate Commission korto baka tulewata ka merakau na leoniano o Banaba merakau yani rambi kaya kanda patarong tiko di mandelewa ngona British Phosphate Commission erto sabi tartarian kina matin tuba koloni may viti
nanumoti ko nangonea se ngali chukine pertani o viti. Sanja. So it was a colonial discussion, Ken Romalio na British Phosphate Commission mengilandi kay na matentuwa koloni may viti. Onita kan sama tataya Wala ba turang araw matal takwalay na. dono dono turangango tetiro noere isa tetiro noere ke sambe ka bikem ni biokani ke turangango ba madal takono ko ni akau mo ko me banaba ke ne no nauru ena non rotola kitu na kemba ni matevalu ni chabani atukuni beira ni ngole mo ni le tiku na uru cha mo ni le stali banaba ngai ndona ka baklolo medo beira bunga beira bakaling kai non rumbula rasaka ni bakani binaka non tiku singa ka binaka membeli tira na we kanta na chabani era baklolo mtekir saranga na we kanta me banaba bunga mantanga beira era laki lenga non rumbula na uru arsingilewa kelanga menawanga sa tukun beira merabondo Sindra kan da kabrao. So British Phosphate Commission. Sangay pakatulo amera sa Tokimai. Iya. Ke baka so bikem ni binakata mo ni takam mo ni pandindike ron yun ngay Google nga na British Phosphate Commission. Ron yun ngay wasyakin bikem ni sonay tuktukngo may natin kadiyo basa nga vulkarua ke natin kadiyo basa vulkalima na matibalo may chabani. Ertoli tusar tungangguan na may nauru wakatal nga kino kosray wata kay taraw taraw ko sa non to korturang chungon na matentu o ngilibachi asar nga nabuno sarali tuenikin na baka non rakemba merli kemba karali kibingkarab tu ber na matibal ni chapay yan nila ko na allied forces na dolo ni Pasifika kaya sa tawana to chapay karon bolyo dono saranga Dona ka balolom tel nga bira bungo bira bakar maruta kanon rongol may bitim patinira may kawitaki gaira bira na may wasya chiko non ritalan no kani tali te kibiti na non dayalo ni bidingon chiko bikenda na lolom mandina ando na kau binakati me wasya bakya hindi sa nga tati ni kuar sa melo mani binakar sa may kawitaki din na non may balaw ni wawa to dawa ni binakwa na matantu sangay sulibir na non ra merle ni bono citizenship eviti di na saranga ndagare kinongo na bibono kedango na vital no ni kuwa mendare de chuko bakarambele buna bono era bilu tek chuke na bi matentungo matento chapani o lako mo Ingilandi ni baru rungi chuko irao ni Selandi bat ke Australia roya ro barorong bi Ingilandi sangay durmelo maya chao chamani aliu mai inauru kwa liu ngamai may toroka na kasako taraw na phosphate liu listan ato sangay bisul-suli na kana boy mura sanjan baka nganon gito chese iya di na saranga yan itang no baleti may rambi iya yang ko may rambi sa chikin ng panakor na koro nuku si o tabwewa na koro uma o tabieng wat kay buwa konikai vambul sar chikan bikim ni may rambi kani warong chikumai dan vital no tak chikan vital no ko baleti ni da sema kedi chiko na vital no ni bul ni koloni na non da liuta ke may virto na matentu va koloni nagare der na bibliotekia rabi sul-sulikia baltir sa na matentu akora may bibliotek na Pasifika Britania Sala ko yaw chamani o ya Amerika pero katalangan people da kapati kichapan Australia ni Suland Sanja iyo meto sa to sumande kio iyo to sumande kio kio talanga o kio na ndonga na yan nga o bay tupu tuku ni may na tin kadio basanga vulkavitu kina tin kadio on sanga vulkarua sa tekbu mesar to ki may bay tupu ki kio ia orto na we kanta tu may baitu puna non orto to ki se ngani wili baka me valu merto se ni valu se ndui sarto me berto me randi orto bina katanga merto to ki mai eno buku ngani sa oso na non ra yanu sa tumbo ta kitsiko na kenre wili sa arte ka busa sanga mer sarabangangara sarangai na tartar ngala kitsiko ko bakasama erto linjing te kio bakadaw Sangi kilingon mikin ni Tuvalu Ellis Islands sedang ngona Gilbert and Ellis Islands ro baru ni cuk ngona be England ni England bat kay viti erto the all British and the British rule empire gor sarnga la kasanga itu kuni ngona na wode ni samay dava na koroni bolu levu o nil lifuka
sangai rto sangai vangangara mindona yan na Pasifika merto volia sarto ngali tukutuk ngonorto verto na nonorto high commissioner nangona merto vangangara indona yan lalatiku sarto ngali bitar tarngona mai ki viti belatini viti angara tal cuma kona Western Pacific Commission kena bolo viti don saranga durker cumila mo viti sangai tukunya ni don yan ni viti is up for auction gwana yan ngono go okio auction tak Sanje. Sangai tukuni ngon merto bulia na tol non dol na paun. Berna wakanda rabarong tumulu kada bina kamera banganga. O demanda ya nona tu eto keni kiotu o kosulengon me auction tax ngele bole bakando free hole na sen kilai. Kake non da bakando diki. Don. Iyo. Kan din sarangan dora kay benda kay ren da makasam takay. Na non rabi boli tu ira na bulay ng ngonea. Ni sa durngon meki na kona matin to Australia. Era sa viboli nga bay labo, sa turikin na tulong dola paundi, sa artuti ko pun sarngamay. Yo baka sumtatangan na bagya, Dr. T, 1947 na 1962, sa may dakin na Victor ng Bonorat Skuna sa set up na Native Land Commission. Kakit-kede ay, sa nabangangay, baka tapos ng gila boli bakanto, ka, kiyo ay freehold. So freehold, o dia viboli, ni sambar na chinikali pa sa ulo kavito. May freehold kino kiyo. Doon. Nangkaliyada mo kani auction takibida, tulong dola pound. Tulong dola pound. Saan sila? Orto boleh sarangan na to ken bon saranga waitu. Saan Iya. Orto boleh sarangan morto na non to ilabo, ena buku non to daka na Copra production. Na buku ni labor to kunya sarto mani boleh ngon mekin. 1947 orto le tol sangal buka bitu. Orto liumay na mateni wanga. 1957 after 10 years ronan raw tol sangal bulka lima. Meda bongo sara chik sarangango mekio. Na ronan dol kalima rote nile lima nan rawon sangal bulka ono na lewe kio sa so liberto na Fiji citizenship. Saan Ko saranga bakalaka na buku ni beboli adaka na buku ni no kio na non rubita longa na turang na kobana eviti bakatal nga kina berto na bilu tek chuka ya mituvalu na vital no nga na vital no bir na bilu tak na matin tuba koloni sa tuku no manikina ya no kio sa tiku me politak tolun dol paun di bata do bin katam do boli Sanje. Iyo may tuvalu ya eta katal chunga mekina na takataka. Iyo tuvalu orto ngalala iyo orto sa ni bili bat kerto na iyo do nga na biboli nga batini sa oso na norte ni ano waitu do nga ni ano nga waitu korto chingome kio ya na yan yun kio chingwaki no tono bekanta tu na korosalia non sa dambe ngonin kinaya sa ngai rabanga lalataki non sa kali na turanga na tidakau merto sa bangala may na yan kio na ngonong gorto na leoni banua pagturango salia sarto chunggo may imbuda may bono leo na bidan ang bagsaw ti tukuni non to sa sangatiku merto sanga mele stal may non orto yan ya non bukungan non to bagrong kinakali ni tidakau Sanjana. Ako nga na kanga binakatami wasya na bukui kio Vito tu batalanga na italnong ko membeliti rambi virto na wekanda tu may rambi orto na wekanda tu mikio era Iya, innocent. Na kena na beka papirtani orang tukuna. Na buku di bisul suli na ngon makau. Iya na non revol ni kambula. Tukun chungakin ni orto na wekanda to na korosalia. Mbuda tukun chungakin ni orto mikio. Sanja. Se boleh chunga na non orto vol ni kambula. Di na nirto sa chikutan. Ali to ang mbade tartungo baka daba kerto sabia. Lesta lekio na kaisalia. Iyo, claro, na tipo onde que na pamadal mikini luya, na rua na ngunisal ero ni muri, matai ero ni muri na ngunisal bakalawa, ke baka na bangarimba kan na loya, men mata takirto kena ken karua, na ngol serangan na ker ki wana turanga presiden. Sanje. Na chiku serangan bi ko na kanelawa. Sanje, me baka na kaya da virtu. Me baka na kaya da virtu na baka to meran. Merambi, iya, na kakekeda na kena kikeda nga presiden. Balata ni chukubira na lewa baka matintu sa tiga bunga men na tin kabi basang bulka bitwe na kaya do mikio na kaya to lang may rambi na vital no ya ta chukita ngo na irto no bekanta to may salia korto to wela sartunga orto sa kan kilarto bisul sulisada ini sada benga men na kadi virto natura may buwan naturang bal na tidakaw orto sa muria talaga na kadia orto sa muria
ngani bakarorongo ni o kenda na itu kinda kila ni rakadinga na turanga enda na muriana na kai tukun ke baka enda na sanggata enda na bakalangai nakangasa na tukun bekai na kini tukun bekai ya nakangasa tukun mai enda sana ba muria anya kacung mengori Dr. Tini cukona Rambi Council ortona kia mai rotu mutalanga rotu cukutalanga na rotu council na chief se o kan ni cukon turangan presiden ni turangan ni rotu Rambi kan ni bisa cukon sarani kirira bona turangan presiden inda sinkila ya suna mata kali kira-kira iyo kala ni na ultango ni semberni na tumana labon na bitalon beli tirutuma bidang anak kau biawa se na buku ni bikasa me o se na buku beli tirutuna bekan tumi Rambi kikio iya na buku ngani nonda reda na sana malumu na sana bata keve ni ortona bekan tatuna kio sar chiko ngonong me bekan tumi tuvalu sar sudu na kena ngone sar baka mo kumbuni beka sar kelach ngir ni rongona ngani kio iya era kelach ko ira na nungkung gele si chiko me baitu me tuvalu wakatalanga kino ortona bekan tumi Rambi erto kelach ko en loma ni uton ortoma loma o ya una turanga ni bana ba o ya una marama ni bana ba iya nakanga isa natakambeka weekend ni kuan na nonto vilomani takambeka na bono sa tamay tuki nango kuyo kombek nga nakau biya wasialam siya nanguni salay na binakati memori mentari talaga na bikaya to na bisi pura-pura ano po kuni ulutang ko na kanada na papirten na landlessness landlessness ya kembal bikita nga ni tuki and siya nga tsunga na nandanggele na nonto bono nga kembal na landlessness among indigenous people yes okay nga bakiken ano po kuni sona bisul suliki sona bibasad dono saranga ya deli sama ya tuwi kanili ko na lang dono saranga ya do ibiti ya do may kiribas ya do may kosray ya do may nauru siya nga nyo kena dondo nga and the taray kita kena anjad nice iya da baka man binakabakali be kimni na kanta na be SIB ta na be sa pura-pura di barang ucap manikwa be kimni sangay sa main yung bola binaka yung bola binaka iya binaka Dr. Tina amal saray roto malabo iya sa ngayon ubong bot ni rin na kanta na may roto marachukungo era na binaka ta merarong wadan na mo bakan dindiki na mo italan no balatan na ni lew na kain na pag-uli kang balita rotuma tsaka na itugtog nga kilame balatira myths and legends sangka tsaka na oral history sangka tsaka na so na bakikiller may kabebida na archaeologist na University of Auckland pinakata mo tikabunan na vital noya bete lew sar na kanta na rotuma era siya mo tsaka maniko era pinakatira mera rongo na italano membalati na bakanda so bakanda sa tikubuna ya orutuma na bosa bakarutuma sa bitu in list of endangered na kena bosa membalati ni lebu na ngoni sar mai sudu samar susu babalang sar sinira kelas sar buli na bosa bakarutuma iya dagare ni lebu talanga na bakanda na rutuma lebu rachumai taun ta ko kerutuma bitu kena besa propra rele sar to chukuna nan bakaturang rotumai iyo jadi sar me bakatiki pambul chuka de fesaitu warang chuka main bula fesaitu no ai mauri iyo me balati rotuma na kai taleki no rotuma ni etiko na kena sema o ko sema na bi etionia na rotua bulitira sema Samoa sema Tonga do talanga na bunongko na nungko takataka ni bandindike na Pasifika do na buno bondo baka takataka ko toka na buno Pasifika o walis ke futuna sanje na buno futuna endo to na buno endo baka ngataka baka lebo tonga na turanga na titonga na no ndo ngole no kamela ki valu na vivo no en Pasifika endo ngolo ko futuna ra chumikin do tamani matay bol butamer er tamati alonganga o ira na chumai futuna yo retal nga na vital no may bakatiki Churchwood o Churchwood o dito search tal na kwarabol membaleti rotuma ndota ni rotuma na no to bose rong binaka siyang sar ni baka na bosa baka Samoa siyang sar ni baka na Tonga siyang sar ni baka na Tuvalu siyang sar ni baka na bono ongilibachi baka biwa keretu na kaya kro do vitang takbali ke fesaitu Solomon na buku ni bosa baka rotuma ndota ni na keni rong totoka
ini dorong ngoten dini sa lilai era sa bosa taka chiko na bosa bakarutuma ia sa maru taka ni sa te kubuna kena bakatabulivi ko ngani ken bekem ni na bosa rutuma se kem ni baka na bakawati rutuma ti baka na lubi muni vitar tar ke fe saitu solomon sa roni taka na bakatabulivi ena zoom ena kena bakatabulivi na bosa bakarutuma hello bo esa me kato ko to ko na kato ko na ni to kun to na turango is a linguist of Pauli 1996 oh Andrew Pauli Andrew Pauli is kaponi geographically o Rotuma is situated midway. Kato ko mesena wichita kiroto na Melanesia, Polynesia of Micronesia. Dina saranga. So 40% ni bosa chakove roto ito na bosa baka Polynesia. Dina. Na boni ono sa 1% na bebo no kada ngani baka chakroto baka na oasis. Ino normal pa na kay Spain, or na kay Varanasi. Boleh kerjakin. Orto meisi orto makataka chako na ino nang a little dot. It's like an obaka chako na highway level. Ni sana tanan na kaya but you can restock. In Rotuma. Hawaii, sekakana, Pabi ni binako bekem dana kanto mi Rotuma. Nilevo na ngon ngo bali chungo na 1791, 1791 o Captain Edwards. Captain Edwards o na kapitani ni wanga na HMS Pandora. O klay bunga bekem ni nindoro mo beka na talongo na Mutiny of the Bounty. Right. Mutiny of the Bounty. Kung talong madari talongo o Captain William Bligh. Captain William Bligh orto bakatali mai Ingilandi mertongole mai Tahiti. Mertongole mai Tahiti, merto mai bangkara na kaungo na uto. Na uto. Na uto na ngona ya ena ve boli ni tamati tambusakayani ena buku ni biba kan bombula taki mai wera na bakanda mai Afrika. Era sangai kau bakang bombula labo na Caribbean. Ndakila may na Caribbean o Trinidad, o Barbados, o Jamaica, Bermuda, o dina bibo no ketang kukusada wir mikino Dominica, So dolo ke South America na non lalay. Kone no lalay to kolomea. Caribbean. Rakau bakali bukina bakana me Afrika, merlaki daka kina bakang bombula. So talanga bi don tamani wili le rakau bakang bombula ki South America, Brazil, bibo no ketang merlaki tei wow. Kona bobo kwenda vitang tak chikugongo na vida na mother south na bobo. It was a very important commodity. Enangona ya vida kati bakali na bobo. Nangon sara kau kina na bombula mer sara ngoli may Afrika ngo mer kau bakang bombula na Caribbean sangai binakati gai ragai kunya ngona kinoira na kau ngona uto endona kau kuni ni yanga na yango nangona rakani kina uto isa bakang bombula bekem dono kutobu na namundo kau na kulu sana laway kolong sana laway dombula na ako may BCC may bunda tau sana laway ni ko ruan ang bilalewe tolo darua ngona kau sangai wili ko me sema chungo Rotuma na bitango isa lamba de kaiso sampai de la ko dokter tina tal no sale da wir mengo licin de sema chungo Rotuma muni rongo tango sangai ngole mai orto na lalo ni William Bligh orto mo tamo na mai na Bounty to mo tamo na Bounty merto ngole teti merto livanga na uto kona uto ngo metau na wanga merto ngole sara kina Caribbean merlaki kania na bombula merakania ti kona uto soliber na kuko merataka taka bakuko matana lebungan na rataka na lebu ni labar to rawat to na tukeni bono ni boba erto kuku chicken orto na kada to me bisi sere donna ndi sawa kan rokai soba isa rokai na mos na febra so mbona mo sa loloma kulu nakavale bunandi bosota sa kangka matonandi na mosi mucho dalo bina nang gitu banga ndong rabi tengi chukor na may na mos o ka ko na tangi nang gitu nga ba de window so win nga ra kabi kaya dan ro ka win nga ra kabi talya nali ko tal menang bilo menanji do wawa chik may bai mulis tal bena tal no ya kono ngono to sangole kini Tahiti sarto libang karame na uto sa tawa gai vidar na leo ni kaimua lebu bir na kaimua era sala ki bindo mo ni kira maram ni Tahiti sanje so kana kau bina katamo wase sangule da bina kulu maram totok maram totok na maram ni Tahiti maram tos tal no o tigem ba jawarang chuma sangar maram ya murumbol nunggu ya sana mosi ako man dari vitalo ni maram ni Tahiti so tu sa sara sin kana kulu ada kana kulu
Sangkai mani orto bondo listal mai merto sa listal Ingilandi. Senga merto nito merto sa ngoli sa na Caribbean. Sangkai chikulo mai o Frederick Christian. O Fred Christian o kondo turanga el kokoa. Rondo bimba bakalebu ke William Bligh. Iya ni sabi ndo moni chiko Fred Christian bat kendo na marama ni Tahiti. Satu kuno William Bligh. To sabon sa misakaw na kato talimikir mito sa ngolan. Sangkai mo mai na wanga. Ngai tuo Fred Christian ngali o klan dombe kana iba dombe kana nei romba le vakaba be William Bligh. Ya lo tuk na balai. Lo donga kana tuki. Apakat. Iyo, satu kono koy au sing bele sta England au sing bela kono Caribbean. Au sa chiko no gubindo mo na sabi na kata mulista le Tahiti. Don tamani bimba kata lo mniwanga. Na bimbango ngai kana ko korto le tin kawalu na kai mua tini walu Erto sangkai bondo bata ke William Bligh, erto sangkai babondo ke benon dona ibote bote. Na wanga lilai. Sangkai bote bote. Iya, na wanga. Bote bote to salu. Lalu wanga wanga. Iya, kana wanga na tinggi. Iya, masa makanda na tinggi. Iya, sama sanga makanda. Iya. Erto sangkai bondo be na tinggi. Sartong kay badirimi. Tul kono badirimi ngono me korto dirmi kina ken Romaliwa o bitile wat ke bonole ka dan chikeno ngono Bligh Waters. Kono to bonto ngono Mutiny of the Bounty. Kono to bonto ngono me to sange reba korto ridir to le kanto menai ngau sarto babunto sarati di berto chukon bertulu karambeka. Orto lia dia sawa. Ngora karto ko bolano to ibona le bono to rere. Nirto sa ridir na kay bitsa kili chukmer kay bitsa kutukun tako si bitsa. Bitsa na bona barabak to na lukan. Sartunga meniliado sar cut a long story short to sangay bonda na wangang go bakang do may tonga merto sa bakang do sari Indonesia orto galita okin nantaro bas bakabiti saka chukmango esal lekut bina kana kang apa na velo sama saja usar sana poyo kaya kono kena injini jela Saya ngusin kana one bole iya na velo iya isto gusto tiaw sa mentende sa baka sa sistu na mengue tu kono kan go lendua randong na boto so iya na boto ndol bina ka lendua iyo koya na norto sangai bonda na velo to sangai baka ndorto litao Indonesia sangai rong ni tukutuku England ni sa kana mutiny ngo ni sa sangacho kaptain o Frederick Christian sangai babundo kerto mana ken bon kemo ka kwa ken tolis talitai le redena na orto le redena na rosin saron si chumikya orto le Tahiti sarong meni tutu kun dona wanga saba muri kem to kem do salando na le bile wa England sangai bangara kon na yan merto litsinkin orto ngali tiritu na yan no pitkan kon yan no pitkan go ko vir tukan bolak tukan ba era penui ko endare tukan ngoni ko yan ngo ngali tukan Britania boleh tukan Great Britain iya yang ana kenitano iya na isema kirotuma o Captain Edwards o ko kapitan ni Pandora kona Pandora na wangango talama yo Queen Victoria me bangare irto mai na lalango korto sa de muri Bligh right the mutinies gela ko mo ko ngamere irotuma wala ko mena na dair Captain Edwards 1791 sa kilikin don yan ngo ichiko yan ra tukino sorta matambuli dak binaka temo binaka na ulunre mbukitu wangu ikake kunitanga ni tukuni na ngonde chukina ngia volitanga bena na to dair ngia tukina na ika sinikao kembal na HMS Pandora ya ona dambe na chin kaya viti de songo ni sabukandua mate serangan ni nona kontek bateke iya sa volekin indone ni chukungo ortuma ni ortuma otia 1797 sangaya ni kinando na wanga na Duff ngol chukini kinongo na turangango Rochester iya na tin kawal nan raw sigmatal so bikim ni abarong chukmin dono ngoni liuya dono ngoni liuya ni asona kaibe suran Rome ni South Wales Australia iya orto Charles Savage gori iya orto mana Elsa so gori konga mi kasin nei right iya tukuni wana tin kawalan roya so tanga koran Rome ya mai ka erto le wol sanga bulu erto li tao irotuma koya ko tukuni kini so virna bakanta to mirotuma ra chik valang chik berarti ni sovera era samai
wakawati maram ni rotuma. Ya na dari ke der to bula na kapten wanga ya. Iya. Anu to la ko na redi rambini chukaratum. Sanja. Kwa vile ngana ka ubina katama wasia bakaleka sar 1824 kele mai dona wanga na la kokwil dona wanga ni baranise. Nona tungo le mer tungo pala nona to tairi ni roto chuko ronondolu na leoni bono era chuko merotuma. The population 1824 1827 vambe mai o Captain Dillon. Right. Captain Dillon ang wala ni lena kabano bandindi ki rotuma laki bulatol. 1928 vita talarangwaleani 1842 sarto zambeani na ita talatala mi Samoa. Sanja na soro Talatala lutu esele. soro bala mai tonga soro bala Samoa. Iyo. Gori. Ya baca ke na ini vital noe. Ko bina ko nikina veke na rotum na parang cuk mane ko na nomuni bakan dindi ko muni ka kun redo nga just one socks bina ko mala kon total le bola rua tol. Mongko rede kina na tuku bola chungwe. Be sonde bola tuku nikina na tal lutu sile me Samoa. So tare do bucukina mai tonga. Don saranga. Iya nakanga ubi nakatanga mawasi nga balile niko nang wasi au kolabo na buku ni na kena dhambe na lotu na dhambe na lotu esele na orto ngolen na Samoan Methodist sanga ngolen orto na Varensia na 1837 orto sanga orto sanga ni dururao 1868 sanga orto dhambe na Katolika rotuma. Kwa nga bidang nga nakau binakatama wasia na buku ni non radhambe chuka ni rotuma na bulangi korang wale chuka ni ngale mena tambani bandindike sanga ya dama iberto na dhambe ni lotu o kwa na ulu tanga chuka ni bitalo ni kwa na buku talanga ni ndendre ya dama rotuma mi berto na bono itumuta itu malhaha oinafa noatau pepche batike chuchu. Kwa na to bonua ediwa ndua rua tolu ba lima olo vitu vitu na bonua wakturanga merotuma bakambul sarchukan vikem niker merotuma me kuria nga Dr. T vital na ituke bola chuke ambalet na non rangi ni balui rangela komeso na wanga ya sarme bola chuke non radari na kaya raida balet rotuma yorto bakana wanga ya korto la komaya ando ya tukunchukan ni sachukoravira na moto na moto baka na moto na iwau na iula na batui so na moto na ke tukune chinkalim na fit na kana bala 5.4 meters asunta kamay na koro orto na ngwangwa me na koro ondore so sa tunon rereng na tukan ren taman re tabaya na kenra lew era andar tal ngawira na dia baka mata na tambua rantau ndar tu mana reu kuke ya me baka kachu ke era ngia baka bena ko ira ngon rekede male iyo era no so re tu kininge tu kin sona ika sona senikau o ira talanga na tambu ne tu kun era dili bitalanga ra to tarra bi sarna bula sarilu ya sona kan dar tarang chumai baka bana dili era la komena missionary saranga me dili na wakanda na Pacific Ocean. Asa deliver makatu iya dagare da sona kantina ramai wala saranga na kabala ndirsan bermanda kami na nanda kulot iya sara deliver tu na orna dorbo iya wata kir talanga na marame bola talanga ni orna marame rotuma era rokko bi bakaliu era talanga ni ra liuta ka into ne tuku bakana bi korre video da butu me district state so ke bakasa sengin into na turanga engas tondo banando na tiko ya ni chuka into na marame rotuma era serangan ni liuta kana chuka ya it's matrilineal society tatalita kanira viluta kina marama era rokobi talanga era tokena talanga nangele na banua may rotuma vabi binakina na sona kasando wala toko Professor Wilson Herniko andono na lele wala kana lele na The Land Has Eyes andono na documentary wala membale rotuma vabi binako rotuma ondo tartaro chuka labo na tamanda na po ne may ngali kino orotuma ibiti sampai bikim ni sando bakatarong tuya ondo bakatarong chuka na tamanda na po na me komikino rotuma me ngali ibiti tamanda na muray na chikina labo matal tabe ko tukun chuka na kinital no ya ni saya to chuka na nangone la komikina na lotu wasale
Bata kena lo Katolik itu kun cukup war of religion Resistance. resistance ya na war of religion na ko bidana bola baka uli ka cukup da buti kina ni belatanga non randindi non ravituranga Don. ya ningon san dona koro sen dona cikina sarto metor na Katolika endota lelante bona metor na lo to sala batin sa cuma kau cuma non randindi Don. sangela ko menelo sarang me bola ke balang is the war of religion sangani war of religion belate rong naturanga erosa cuma non randindi rondo bala cukai liwe ko entare ni ada bagale berna kanta berto yo cukutalanga itu makawa na legends belati rao ko sabang madal takin ya cukutalanga nang don to website na wakanta na rutumo na be sobro na so weekend erna kelacu kan ratalanga ni lako ke na mun uli ke le usar naka baka madal takin na website beren reklatanga yo dokter tinter ko tarong ko kumpleto ni ko takala ka bakan daw ni bakikeli archaeologist vida talanga na bakikeli ay ado merutum membeleta na kena tawan na bunwai archaeological research me bakana kaya to ta kabo thing Langford iyo ko takala ko na university mai Auckland University erto mayo me bakikeli orto sona karto la me kita dorbo ko Jonathan Wall da ka master su ko ke Philippa Black ke ndona turang tan na University of Arizona o William Dixon erto me bakikeli eto ko erto me bakikeli na tamo ko Makabe ni ora choko na no bor eto ya o hau ko da buti choko ahau ke matusai iyo na ya de bole choko na ba de ke o Makabe ke Mafau Bay rendo na ka mo madal takin na be karo romai ba ke baro Iyo, klanga na kai biba kurumbu teke na biba ndindiki membeleta na biba na Pasifika kena kuni kena tik ni kuro tik ni kuro na matau batu so talanga na yabu ni kor makawa baka ndina tu na kena sa tawani makawa na biba nongo na buno mandanga orotuma biba kurumbu teke ndina na nona to ngwale chukani na wekanda na tonga tuitonga ngwale merto na wekanda to me Samoa ena nonra sanga mermi belutaki ena bonongo rotuma ni bono sautu ne nongo rotuma kena nonra bile le binangon makawa ena bake kelingona baka ndina na kena sa tawani makawa orotuma dorka wala tongo length or late fog na tunu ko limited connection with tonga ena non rim bulumbu kartu rei erto da capital ngartu sona analysis ni sui erto banti ke scientifically mimbi ko ro banti ke o sarkla vate ke Evod in 1991 vate ke na ve katalangar ko ne membeleta na chikchikini kuro kon shreds broken pottery materials ro da kabro na petrographic analysis ni kaya kuni kini sona kuro ya senganida kay rotom balik rotom sa volcanical so birong ko through trade nanondo visa bunga na be tik na bunga na be tik kuro tondo kelia mananga ibiti so vira na kurva family style I Papua New Guinea kotel style vaya na rom ni singa o Jonathan Wall endo ngone buliane kwana turanga sangai wa madal tak cukup kwen pre-contact batin cikini kure ko listal na AD 1000 na be cikini kure kune ai engai baka mi indin tekine ni lewu na to we maluai ni we boli na visa from the western Polynesia rather than eastern Polynesia through Fiji, Tonga, Samoa. Archaeological research ndakai reida endo talanga na kartu bakan dikep talanga to no to bakan di gona traditional rotuman fishing in temporal and regional content na journal ko na International Journal of Osteoarchaeology 2009 bina ka borno kandara warong tumingo kep kanto le baka wuli kana baka dindiki erabola wirana archaeologist but there's still more work to be done in Ratumai. Itu pun sini kuni kin don cikin lapita lately. Iya, kembali kau bengon itu kau balilai. Iya, bengon itu balilai siapa pas ngamer Ratumar laku sara. Iya, so kaya pakai tak karsona pakai titik. Enarani lebu nak kaya enarani kuni. Iya Ratumai. Iya.
Ina kena posa matangana posa barutu manda kilangone ani sia machuko ya na bono bakangili bachi sia matalanga itu walu chuko talanga na kena sia me wali sen futuna chuko na kena sia ma betonga bat ke samo totokan jini dare da nani nungo dini ani on lilai na kena sia ma e bakano katun chuko labo na bono rasoko kina na wasa lio na biwanga bungo ngone ratao rotu mara Michele ramai kota na menra wai na kena kakana na kena wata sora mai bak madao mera bulum binak sarangay tostal ora tuma bakachu it's like a crossroad na buno mera mera mai bak bulum kina non rasoko balabutu lo mini wasa bakan din takatawa no tola ko may Captain William Bligh everybody was avoiding Fiji the Klachuko Fiji was hub of the Pacific but the Klachuko na dolo ke Fiji chukotalkina na non gorotuma e kornela kner they were not aggressive ranyo watawana na wai ranyo bejuto ranchika bidre singongola ko iya kantin serang bitalangan nai balu uli katalangan nai nunggu bandindik membalik rotuma na tinka walu bitsang bulkan dua tukun chungon kina nindo nai balu lewa raka bukuni balu ni lotu angga tukun ngone kini rtonganga na wekanda na wesle baleta ni kanga ilura imuri ni sarto akele tal chungai wai na singaya endo na wanga mai ni barense gaitu ni rto bibu kena non rtonganga ni sambe bakanga takina takai baleta na ngone makawe bakanga tekna na moto sena wawe ni sarlak mena bulangi sar kota batamai nan takai kasama bakabune kini melele utalanga era bakamati ena bukuni bal o era na bulangi rangwalianye na mutara liya Dr. T baleta na non rongge me sul ko erna turanga the Council of Chiefs retumai ena bukuni rebi bol tungone sarmani rabi talano erna be turango mesako na ibal don ko ya ko na bulu ko sangar bina katikene me solio retuma ipertani don saranga ya saranga na mate di taronga juga benar puna sema kinoro tu mai viti na bukungo ni religious war na non ro balu chungona lotu katolika ke na lotu wesele ya na lotu wesele na ngona ya rendonganga chunga na ngona do kina ni bol betini elebra ken riwi there was more of the Methodist over the vertona lotu katolika na bukuni non the disagreement with the chiefs o in sara lotu tona wesele sara le tona katolika non roko chunga non turang sanga ya dana kina ko ne bol ni lotu ye ora na turanga ya robi bala sanga ko mikina ni lotu me bakamele duru lom ni non robi mbanga rona turanga andona ken barite ko bolache ko labo ango ndona turangango na ivalu na edana chuka the Great War na chinkawalu bitsangul kawal 1878 Wesleyans versus Roman Catholics ngatukuningo na nirto durilo marto na papalang na ivalungo tukuningo kini ndona turanga may o Chief Marafu Chief Marafu batike Chief Rimco rona turango ro siang nindo wiriti na non ro bingati oro bakatikirawe tukuningon ni ndo virto na turangan go Chief of Itutiu abina katoko meangunu iliu nangun na yangona aleva mbeka abina katoko meakadibili na dana ngai manisenga waya ndona ka sono mo nanda dotorong na tamata na pune bakapuna non do bimba bakango so saranga na vingati nga baya ni non bilutaki era ka waya una liu ni no rotumakeve au talanga na liu ni vanua o maraf o sinikaleiko oyo keleo nga na bunongo ono bina katini usangu nengon mendo don misuli na nungumbilo ngona siang ni vakina wa angera rauta kokoi totokan jinen dare na vika ngai lewa kino o chief mai marafu robile dala davi sagai tukun ngono ko metutongi taki o Chief Rimco bena non ro ya nakangai lenga chingone kini rongo rondindi lotu chiko o Rimco ko ya katolika o ko kandua ko LMS London Mission gore to Wesleyan kona ngona nga sa kina ni bolongo sarang ker kino raw me sa ker me sa venguna ivalu mer sa belo maninga kaya tario sarang bali bolo bondo tala ko beto manika sangai ranano mo irto na ve turango me sa
solo vici pertane me sava kamuri na kaya da mai viti Solo Rotuma? o solo no so solo rotu me pertane bakana kaya da viti io sin makalanga na chicken sina da ver solo berita ko na rotu mende na mes na November. Oh, iya, me torno ni manda era itu. Iya. Seo Iya. Na bola chukuna bola so ndone bola 13th of May 1881. Iya. Officially ceded to the UK. 7 years ni sa solo jobiti. Right. Iya. Iya, endo tala na bola na kalim ni November china kawalu wal sama bulu. Nda day solikino rotuma ipertani Andina. Iya. So talaga naka tarisi indona volango mamadalta ka chukum baleta na chini kawalu sanga bulu ni sa solo chobiti o cha sanga yo pertane sanga suli roto me bagarungi tiku iya na chini kawalu sanga bulu na matani resident commissioner o Mr. Romley yo Mr. Romley sanga ni na May 13th. Oh, May 13th. Oh, vinaka mo sese. So May 13th. So not November the 8th. Iya. Iya. Na 1880 sangkay binakato resident commissioner ko Mr. Romley mesada kana mate ni non rambos na turang merutuma. The first council of chiefs meeting. Ya da merutuma. Merutuna le bito na chikina ai. Bakanga na bos turang may bit. Iya. Sambos na ta iyo. Ya talanga may rutuma ai. Wala ka Council of Chiefs. Council of chiefs. Iya, nito bito chuko nondo to district. District iyo may bikan may bit ka bito na koro. Iya. 7 O chana karoni commissioner o Mitchell la como con na chen kawal wal sang wal karwa sang me takabo ko na native land tenure and succession sang me durungo na law ningel mertuma en law me vir kotor na turanga na tale samba la rotskuna en chen ka dio chen ka bit ni wo chen na matene bol con le duru con French for Legion la como bit sang me baga durumi I rotuma talanga en ordinance the Fijian ordinance number 1 1917 masame bolay talanga na kenrangel donon do matangal lon dito ko okay ngare na be kay takabo rotsuko was far reaching as well but kir na koban na ability ng ngone ay me after nga rotuma me kakuniado na kena bakali na non rangele na kena token na bikakit keda non rabosa me chukunga be right Dio sangkay blete tukun na Fiji ordinance ya 1917 that land is held by family communities ito to batrang na kay kenda na family communities was borto na hoy sang singi sinde ito no nga nangel ko na ordinance ya arang be marota kana be turang merotuma mesame wilno na gal me tauke ni baka matanggal sa baka koro sa baka chikina na be koro Kandin isa iyo binakatalaga mo pamadaltaka pero to na kanta to na wararotu marwarong chumay kongo red chungo na 1858 endo na Malhaha War dona ivalo tondo valo talaga na kanta to merotuma ni katalanga ya chungo nongo na nonra isora binakata meredin koma na lotu isora sigi binakata vakatanga na kata chunga mi viti me vakanta kila na kaya to may perto na dolo wo nakatalanga na Malhaha War 1858 na 1869 na Motusa War ngoritongo na koro Motusa o kla na no korombe ko itu Motusa War toksar nga na kenro malio ndo na waisa nango iyo ngetukuningo na bonio ni rotuma pakasa tu sa chiko kwarto lutu katolika chiko so koro lutu wesele isanga chiko tana so ni lala erse ni lutu rurwa erse sanga chunga na ngarabanga na nonra kalo makawanga koya sanga bakabuno chiko na ndui na lomenio ni rotuma ko tukuningo likina na Motusa War in 1869 wale chunga bena ka if I quote while the island were either Catholic or Wesleyan or Itu, or to say Sanganga was still clinging to all religion. Right? So if I can read it again, the Motusa War, Bula Itu, or Klato Sangana Itungo. So while the island were either Catholic or Wesleyan, Itu
itu was still clinging to old religion. The gari kine na dindu ni kaya na ngono makao saya do mena lotu so satu kuni yo sa lotu kana ni tuturang keto sa lotu kin do talango ni tuturang sa lotu sangga chiko so kor chiko kene bi mama kor sarangango kor gendo baka bulu chiko na vise na lomo ni bonu kwa ngala ka obyo nakata mo wasela wo ni lew talanga ni balu ya malhaha wo 1858 1869 mo tusa wo 1878 sangga chiko the Great War. Kona Great War ngo korto na ibaru libu ko ya there kona Chief Maraf ko tukunongo ngangache ngangache Maraf bate ke Chief Rimco kachuk mongo luke endua na turanga nganga karera Great War iyo o ngangache Maraf ko liu manangai na nonroto tikina nga ko ngai liu talanga ke rotu make. That was the interesting thing about Chief Maraf isanga chikutalo Chief Rimco o kwa siang ni bakando taliteki naturanga kandu very interesting to see that they will always kana chuknai sornat veding gomana vilutaki ay sona siang ando talaga na rotuma wara taka doktor na rotuma community website rotuma.net leone tukutukar satla chukna bakando na rotuma so talaga ne bolongo doktor tim metu kun mandanga verno kanda na puno e komiki na sono ndori tukutuku these are some of the sources we come ni na research on rotuma totoka na veka krokunea donc the history of rotuma is reflected in its language eblau si Maxwell Churchwood right 1938 nakaitu Encyclopedia Britannica na July 20, 1998 chikin talaga na history of rotuma but again the rotuma its history tradition and customs it's na Journal of Pacific Society volume 51 1994 andone bola pinakatalanga othekino W.E. Russell ena kaya Batake na chore tuku chuna Journal Pacific Society ay sa plata ko o Mr. F. Gibson. So na tuku na journal ay na legends. Batake na talno makawa na myths and legends. Kero to mechika na journal ay. So behir na wakado merotum. Kaya ka ni read na journal ay of 1942 volume 51 na tuku binakachukina. Batake ndo the Forum University of Hawaii website. Chukutalangkin na narutuman history by Peter James. Peter James wala antone wala tarisi ako turang ni roto may manager ko ni IT services met kana computer may pra gold mining ndone wala ko in response to an article wala na Fiji Times wala na Fiji Times na history ke rotuma o Peter James yang kasi ni marauta ko sanga wala man tone wala to defend na tuku ke rotum wala ni chukon na tuku bola the history that was documented sanga chuko the myths and legends sanga chuko na archaeological research so ko chukia na be kakede but even archaeological research amberangani level archaeological dig anthropologically me da kerotuma Kila tuna kera mbaka berto na Fiji Museum kera ni tomani sona ba keli na irotuma ke varong chukumayo director Cipriano Nemani seo Elia na koro merto wiltel chunga ke na bibono ke dango o rambio kiobat ke rotuma total ne bolongo Dr. Tebulao Eleanor Howard 1985 Rotuman Kings published in the journal Transformation of Polynesian Culture. Ellen Howard go chukuna UH Manoa. UH Manoa. Saya lak chukum berto. So it's good. Dr. Tina ka chukoy ko you baka already chukosona kande sa lak chunga mena nonra emojis ni dunro. Ke baka njana kande dunro chuko. Ento noro ko no mudunro. Yo ke baka le wilu bola manta baka le lai. Mora ni ngai klana ta be bola itu bone bol. So we kan dara dunro waltunga. Ndongan tamani ala kata le buku tu mandara de ketu. E sona dunra sona baka le le. Sindona wili bola, sindona buli, sindona baka dindike. Dara madangan tu sa dunro tu. Do baka sontangan dara madangan ka. O le wili kamata ne bola. Ne wili me ruo tolo sona mo wili. Sindo wala ngane bola wili ko song bola bola. Awli ko song bola sangka umbita bata. Oh, yoke, ya paham kango. Ya nandende ni kai eda kapa chuku dokter tiga teman ko toke. It's not only one source, it's a lot of sources. Iyo. Sangkai chuku na myths and legends. Sangkai chuku na tuku ko bolai historically. E bolai. Sangkai chuku na archaeological data. Ramai kill the archaeologists and the anthropologists. So ni sereke na bata-bata mo na tuku ya. Sangkai baka tahu weekend.
dava yana tarai sia dava yana nome ke bakasa o irna kantara dun tungo sikla na dava dun bakatu ela ko tunga mentar imojis no dun sa buka tulo malai dun runga ni lelia salala manta turun tang ka buka kan sanga min bawa katawan ni da kay dun tal tu sanga ngada bi tala sanga ko dun ni rada na lewo kantara bi bakarong tumen ko meron bokila sona ka sa meron borong sona ka belebu ke non rabati ke sanga chuko irna e vatiano da bulle tuki se mai rambi se mai rutuma se mai kio bate sono dokter tino rano ma na itu tu ngar sakila chuko sai kwaya padahal sini kila le utal na wakandera wuli fa ke sar weekenda sabla o chile bone wa sa ngala ga bele tertum bele tikende ke and we say so when we do extensive reading and digging into research and the kila it's not tunnel vision na kandarida merara bonandara ye o kere bi busot ke ko kono bosa doktati ve irtanga na kando kerker veteu ndo kerondo sami to ko ni doktati ko bolte ore na lebuni to matera ndo boso bosanga me bagalile na bata batango sa kavi doktati to kendo sanda me bata kendo boso bagalile o sana bangare ko lebuni to rango sangir sana vera bangara on Facebook ore non rambe telefoni on griti vero to no ver da boni don rubak don ka ni sintaletak so saranga kere bi busati eso kere bi busati char senga nyuna kita o sisnalinga ngole tono kana engri moji sangala ko to inadun iya berarti ni kan itu ke sono ne very emotional la ko kamera kata-kata sa dun ren sini bata-bata ni dun rugo iya ko na bata-bata ni biwase bata-bata ni biwase ko matanga umaruta kani jingtai ko rotuma jingtai ko rambi bat kikio tolne nungo tondo mule da bitu me bit mo tukul saranga patondo no wonga ngona tondo mule da bitu kerker minda kuni mule da birtu me rotuma kuni mule da birtu me rambi da kuni mule da birtu talanga mikio ni oir talanga sarmeyang ay nonto pono me bit isa kato komandana torango o patersio toto kandina lever na dun the truth will set one free dia na saranga gona ni rot sangat ko na bandindi kibango ondo binakateo mo wasia libu na reporting ko rapolitu era limaro itu ngana library sinto e wili katu kambimbi menda wasia mena nonto posanga me kro bindi bindain ba matela libango meron ni mata tebiken baka ngani tukun na ngono makan do la ko na ngono makan burnisa merlakin tabukin na ngon ralibarong talnut mer kita kan tukuni ko saranga na nonto tukuni na ngono go saba kay ngata kana mo na liba yo ni sabu le benaka ni sundar ngo dengan don tukun sator na tukun don sarang ambil terto mea orai le utan nando tukun itu sora bola sarang non ribola sora bakatindi ke sora bakekeli yo ni le mo nanda wili bola le sarang nakanda wili de tukati o mendanga ko ya ko sa bina kat mo meto ko batera ko bachona kantara boso mo bagalilia meto kun sarang abang don vera iyo kaya kai ko betul rubakan tanong ka bangkaran tanong bata-bata sebelan tanong mi bola kina no mitalano me kita uli ka ko tumena bata-batang ko mo mitalano ta ka no mitalano meron rongo de le burbura ni bo setiaw sedap takati iya kalau iya babi di binaka bikim ni nasa machi kumai onita ka ni viva kokota kina vitalano ni kuwa kala mendaro ninda VOC taka na bitu bangko da mendaro numero chuka na lubenda bikeda nang kasita ki me bakawat kun chuka anu ko bat ngo ate ko buna ber nangoni o labo ke kerker mai se libu nang kasira ke kerker mer mai rongo tala no talanga iya sonongon sa kiro rongo tala ba sa ni talno sa geliu pa na mata dunru ko sa ke ku baka kiro sa lelital se da be gombe kana ntai bata beka menda VOC kil se bata beka ni bidunru kerker berto na dunru chuko merto ku ni dunru telanto mendangan do nam bilowai tongi me se rongo tal wala to mo kantong go iso matiavi merabosoti ni lala tu no so isa santo na kanene isa pina ka bagale mo na nomrongona totokan din ay isa na wala bisoa iya kero bi bosoti chunga bosoti ni kata-kata bagale ng bosa iyo mbato na kay tarayaw na sangati ko na program ko no na salulu bo Dr. Tia Kanti na saranga na sangati ko na talno kikio pateki rambe ngai inda kalungatan ito kimi bicara kalungatan wa kantor tuma ditunga non ranggele dia na sonang gelen beke boli bakan tua iya santa tau kena bina katunon tandalin soso marro itu na kena lawa ento ke baka samta kirna wa kanda mi rambe pateki kio baka dirolo mendina iya kan ni buli bekenda iya
anda loloma pa bimbi berna wakanta mekio wata ke rambi wata ke na kenan rakel sanon rob tu no borobor ni ko na bolle bu Dr. T kerna wakanta meretuma se borobor tu kena iya ko nga ubina katalga mo takapangando ng anak yan na pamatalangan na kambali tirutuma ena bukuni balu era kacuka na balu ni Luther at pakatokae may balu ni Luther 1878 o ira na papalain ko sarlay lewe tu ni korme rotuma sarga kerker virtu turang korto balat sikwe sangga itu kuningol kini ni nangona ya na ono atau abilu tekchiko na turang na tuimba kame na no atau sangga ngole mayo Marofu, Chief of Noatau, sangay ngolo ko ibiti. Melaki kerker be se atagwada. Mesa vakana kena bibo sekitik ngo, mesa baka malumutak me sarabilo mani na leoni vanua merotoma. Ko yana kau vina katamo wase na tol na kanda wuli ni ko membaleti rambi era kome ba kukoa mai banaba ena buku ni kena keli na guano se phosphate ena buku ni matintungo pertania o New Zealand Australia ngol tala kena bake keli le daka mai nauru daka talanga na bakatambota ki bomu daka mai ina no Christmas era sema kena chuko ya rambi na kena karua be kioa na no waitupu orto panganggaran yan saranga misal leulil sakalilin orto yan sa tosta kene wili ni iloni banua sarto pangarakin dan yan ena se pasifika ta nga mikatongol kina sangay basic mikin yan o kio narto sangol mikin na yan wekanta to orto na wekanta to may salia karto sama ni bangalalaki ni seber nirto tambe may na wekanta to may boitup na vital nongo sene kase ave na ngono makau na bisol sulike aberto na turang ami buana turang na tuita kau sangay ngole mai o na turangango o Marofu na Chief of Noatau sena ngangache me Noatau peso ato ngol saranga mo ko me vit sa mi kerker saranga ko me sama lumu na nongo banua me sakato undara kameraka ena kena bi sektak sangay mani dingomi kena chin kawal sanga bul ne kalima ni November and 1881 tin katol ni me sangay official officially me sangay seed me daka na kena saini ta retuman kana fijite na kotawa artona tagari kina na nonra binakata na turanga me sakwa na bimbata kini lotu se berto na sanga chukuni be lotu dotan lalali bersang chukuni be lotu sangay binakata mera pakan to batak mai meranduanga na bilutaki kena matentu o Ingilandi kwa sangay ngali miki norotuma kiviti kwa andra kaya menda viusita ka menda kilana ta menda bune ngali miki ni bit na non to kerker seranga na turang ena buku ni bibol buluti ni lutu dindi ni lutu dindi ni nakaran dindi kinangono makawa iyo yang ay bita nakau binakat meu sea kena non sangay kauya nindo na resident commissioner mesali chuk saranga rutum akwaro na turanga iya na lesili saranga bako matintu mesanto saranga meli chuk rutum kaya nangonong go do chiko na to dio district officer marutuma iya pami di binakakina nira ngara binaka na wakanda merutuma ena bukui viti sa tamay wili bata kiri tunggo mendangoni kiri ni viti iya sami president sartongo na matin wakanda merutuma wakadimbi na puno baka turang merutuma pero na wakanda na may tako na president hindi na sara iya doon na taman ito siliwi doon na wakanda tarchung mo ingo tarisi naturangan daw tarang ako o tukay Benji mula bila ko tukay Benji tarang chukumo ko na feature curriculum dapat na po na sinchukin na history ngo me baka buli di berna ko nalabenta may bici indora taro binaka iyo maro talanga ni chukngo na ita tetu si Elga ko chuk saranga na Department of Culture and Heritage erto sigilo saranga merutuma erto la koy kio bat kay Rambi sa chukngo na Bibisaw mesa na Dureni Lom andona taro binak saranga ngori tukay Benji ngiyo sampat san tonton mesa na Dureni tuktungo mbeleti rotuma beleti Rambi kikio me wili talanga na nanda history wili talanga kino to na kanto na India na Girmit 1879 nonon redo me na wanga na Leonidas tonton talanga me dur talanga me na nanda curriculum na ngone bate merkila ningo tikete chukuni nanda ngono Macau sa nanda history iyo no dabuto chukume don tukay Benji iyo winaka nungo ka tukay Benji
Oke lah, na bata-batang ko, lebo na kanser nga may bicho kang bimbir na tabali taka matento sa rapat chiko. Wong mo tanaka ni bibaka ungeti. Me bisaw lebo na ka. Sili kan malam kita beli nga me bata-bata baka politik yo pat na nonta vital no chiko nga. Tosu nga vital no sa lebo na pakasama. So sa na ungeti merda kape lebo na ka. Ya nung tukun chika amblet na wir na kanta na India. Wong mo tiya na ultang na mga mingo. Nta vital no takin na kabayado. Resistant talaga. Nabita ko talaga rita kami na kanta na India. Nung rati ko buta kamay, nung ramay chiko. Ni sang nita ka baka binak talaga bere lebo na ka. Lebo ka na kaya alata ka bere. Mera nanon mera baka balatake, mera may takadaka. Mera may bukya na kaya may tarayovic. Mera may takadaka ba nalang do puno-puno ni suka. O tsanga lima na yung baki. Lebo ka na po sa nang girumiti. Mera salis talay. India na narakumanya. Na ultang na mga mingo. Iya. Cuk talaki ribit talaga na taro ang wala cuk may na vertumini rice vertumingau. Iya vital cuk na wala ker-ker ang wala cuk may. Karo na gay bita baten do na tuba-tuba, may na gay duyan ni na nanda vital no. Na singatang katumay. Kaya baka cuk so cuk na sona na taro. Iya. Si sona kau ni be wase me kuria na be kakro wase ni kuwa. Iya. Me balik kio rambi bat kirotuma, ngay wase may. O Patricio kato ni Ngar, indar ka binakasara kato kumukongo. Kako, about time to include the historical events of Kio, Rambi, and Ratuma. Kasumtang mo na curriculum ni Minisi na primary school, sumatala, tsukumbiakan ng Ratu, na kami balat na paso baka Ratuma. Iya, kaya tsukumbiakan doon na tamataka ni Buli, doon tsuka na warong tsukumingo, si Semen na tamataka ni Buli, doon na kambimbim, may sambil talaga ni Kina. Narato curriculum sa mga na paso baka Rambi. Iya. Iya, kambimbim na ka na paso baka Ratuma. Ni kacho ka fesatya, na kami agam na sila, ako na natiko pa buli ako na alphabets. From the basic kango, isang-sangan nito na korni buli meruto me cuma ndangar beruto na curriculum ni bosa bakaruto. Kalaba kami bicha cuma na vernacular Fijian teachers ya harus ngano ra HOD in high school ya na kaya kan ni baka buru baka sami kan. Saya tahu tadi. Dia na saranga. Ke cukup mesanga me cukup. Sanga me dak. Ke baka cukup sora siya mo cukup na tamataka itu ke Saya na tamataka ni Buli. Saya na kartu na Department of Culture and Heritage kelas akhir nangononggo minta taka bata merna numir na luventa ke baka siya na sana ngwila tango kwa dala tungo berto na kada Rambi, the forgotten people of the Pacific. Iya nanda vital ni kuwa mesaka ko ni forgotten. Forgotten people. We have to remember them. We have to remember them. Dena sarang. Nakabalibu Dr. T. Iya, nakabalibu sarbi kem ni na siya mati kumay ni kuwa. Kero babi ni binakani bi kem ni nakabalibu sar na naman ni solimoso ni solibakasa mamay. Katok mo ben. Sabi kata balileo labo. Iyo, kero bi mo sa sar bakalibu iyo. Siya nga usang mo nung darita nga napakakatok mo ben sorong ko. Iya. Siya nga nitakaroro na bakikil. Iya. Sabi ka doon, merawan ni darongo na ituk-tuk makawa. Kako may pinakapagalibo. Sinta katakararo niya, kanjo na ben. Sinta katakararo. Sanga wala nga ni, bati so na bata-batang ko, erabital no takat na history kebiti, so bal takatunga, doon bul nga na ibol. Uli ka nga na ibol, sa tikabuto ko na ko, na history kebiti. Ya. Ya, dagay baka samtak, na kanin, na sa buli deder. O bal takawabok tsuka nga, doon ibol. Kambale, italo nga, doon nga naturangan, doon ibol bala. Wakata pa na bitalo nga na ibol bala. Boso e baka keli, boso e baka dindi kekya, merakoto may sono na raitale, so, meron nang girayda. Tsuka na baka dindi ni talong ko, sino ni talong nga ko. Kanaborong nga, sinay nga, tanra, kako sa balaman doon ibol. Sarang kami balta ko abuk tsuka, ningko na ibol, kone tuk-tukewits. Dakta ti, ko kanin sa buli, santa toso na ito kay. Doon may biso sarang nga bakalib nung dito ni Rai. Biso ni Rai, biso nung kasama. Tawili bol bakalib. Wala ko tumanda ni road tol ba chinne bol. Di na sarang nga, di na katong tsukumingo o Marietta rin ang moto. Isa, binakabali doon binaka. Iyo, nibong ko na nguna o Rotuma o Rambi o Kio. Baka they are always included in the minority sarasiakan nira bakara na numi sarasiakan baka nira kawaitaki kaya una numikinan nung bata-batang ko may bata-bata ni nonda bakarara mata kay soni tukutuku bango meron nira na numi talaga may inisulan di man nga ni Ruta katakabat kay Fesaitu Solomon au kabi Fesaitu isa na bida na yaw Macau kito ang olen na museum randambi tu bango indelin tebeli na basikete na iri patake na imbe
Sa boleh tukin na Fiji. Go mo tano takamada na kaya tong go mena Auckland Museum. Auckland barang chumingo itu, pinaka itu. Ngol saray na Auckland Museum. Sa kasar mayor to neto curators. Tarisi sa tungor na yaw baka biti may biti. Au reservango. Au kabirto. O dito ko na ni yaw may biti ngo. Kasar mayor to na kureta. Siya nga boleh tukin na Fiji. Yo, sebenarnya menangan nyuli kan nak kena label, nak kena label. Retu kan dia, klan ni siang ni irni biti, klan ni siang ni bedi biti, klan ni siang ni basket ni biti. Salak menunggu bakasa menggorot tuma. Sangge tosa ni babola ka benan deli tebeli. Sangge reda na basket ni boleh tu kina basket Fiji, fan Fiji, mat Fiji. Iya, nanongu kila ngoya umay nanongu tumbuh tak mebiti. Au kila ningo imbe ni rotuma, basiketi ni rotuma, iri ni rotuma. Na singa changa ya satu kuno virto. Au na senga ni veterana ya ukengo. Au kabe na wekango choana monlangi, wat kenongo turanga na itali patite. Na singa ni kuwa meto sana bangere rotuma na wekanto na rotuma. Arto sabare tu na kurita ilamo. Arto, Dr. Teresi, what are you trying to say? Ongo, cuk dono toka ni ngonele ni rutuma. Au sana kadibi ko mai. Senga ni dono keto na turanga ni marama ni piti. Me ngole mai dono we kanta to merutum merton mai bosa na non rutu yao. Waka viti. Au saka ingiriti fesaitu, sanga ngole mo fesatu bat ke rotal na biotini. Ro saka na turanga tal chungo mi okalandi. Sanga to ngole mai to na lebo ni non to marau. Ni sibi tendona robada da lobo. Na yau baka mai rutuma. Cukup na Auckland Museum. Oda barangay ko kata mena kanta merutu mer na yo ya. Ito sanggay nakakabata chingo Thierry Christopher, Lunaka Thierry. Thank you for your support for the Rotuman Day in Auckland. But in yung ngono yaw, it's under Fiji. Kala, dapat na Rotuma should always have their own spotlight. Nandun may nanumi Rotuma. Or Kiowa supposed to have a spotlight on Kiowa. Rambi on its own. But in Nisanongona, nilako may under Fiji, or Fiji will always have the attention, but the minorities will always be under the spotlight of Fiji. Kaya na po na, sangay kerkin fesay to, sangay to bando niya na Auckland Museum. Misali ka di mo fesay to, misami nol lodge holder. Kung may doktor nga ngo, sali ba katawulid ka na po sa Pagarutuma and the Pacifica Education Center. Nilito ko na ba ito, na po sa Pagarutuma, sa luto sa mucho na wili-wili na po sa Pagarutuma. Nandun, may sabi katawulid ka. Kasaro ito, sa Dr. Teresi, may nakabada. Awawa, o sanang kiring ko by Christine numinan. Karong pitalan na sar ka Christine, may ito may pitalan no. Na sino nga ya, sa alak sarang anak yan bibasaki, may sabi ba katawulid. Na po sa Pagarutuma. Nabi basaki ya Dr. T, na matin to ni sulan, nangunang ko. O kasawa, umbito sarangan na umilabo. May bakatambakin to sarangan, na kaya mararoy. Bento sarangan na program ni Boss Pagarutuma. Doon sarangan, iya. Kandi. Doon ka there, Dr. T. Ano mo ni bibasaki? Bibasaki pati kaya fesay to. Chuka ya Christian naman na, baka sumata ka nang kalasya. Iko chuka na, baka buli chuka na kalasya, baka buli din dua. Do baka buli da fesay to. Ako sarangan na tigtigo. Tigtigo mo sarangan may daw banggo, Kung ano kinibikim niya na biya buli da chuka na pa sa Pagarutuma, Saron yun niya buli da na Zoom. Ano gabi tartar nga bi fesay to Solomon ni. Sabak tablit chuka na pa sa Pagarutuma. Saron siya machuk may nangon ni Rutuma may Wellington, may Bingo, may Fielding. Siyang, Christchurch. Christchurch, Iya, vinaka Rocky Relifo, vinaka. Vinaka valeu, iya, na Auckland Museum, vinaka valeu, iya. Dara program na ito, Dr. T, na kuna COVID ko, kailan ka na baka bicha na kabat ko. Iya. Arto sa kapital juga na Ministro Pacifical na may New Zealand. Pero may wasar juga na ngon Rotuma, na wasar pa Rotuma. On national TV may New Zealand. Korta na lubi melitiw, nananis, Pero wasar nga pa Rotuma na COVID. Iya. Meron rakilawir na ngon lelay, na wasar pa Rotuma. Doon. Meron na baka bulong-bulong tayo na wasar. Oh, sa Pagarutuma, iya. Sandor katani. Iya, kambimbi nira sa siya ni kila na lubenda. Irsa na ningon sa liba ko chicken sa siya talaga ni kila. Iya nangon ko ni siya tiko sa kila na pa sa Pagarutuma. Sangan ri me tomani chuka na kana pakatabulite. Wil talaga kina na to pa sa pakabiti. Siya na nanto di pa sa ni sudo. Pa bini binaksara ni bakalibi kim ni to doksar. Nando siya mo chuka may nabisi nga tambo. Nagkaroon ng gato problema nang gawilik talaga sa nabital no membaleta ninyo no ngaw. Bidara kera chuka may membaleti bunong balabo. So talaga na kahit tandre may bunong balabo. Nakaya visto lagi kita kembali so nakama ng gele. May bunong balabo. Karoon ng gata kabi so nakaya na iba kamadala. Wil talaga kin yan no mango. Ano no naitomba.
kena yan talanga o makongai. Wakanda ba Dr. Tim na kereso na wakanda tsuk may punong balabu, so tsuk may naitaumba, so tsuk sarang may ngaw, sakila tsuk so naitukutuku. Naraba ko tumay, may bukyan na mga ngana. Sa muna, kaya wakanda bang ngarat tsuk na sinukunera, elebu na wakanda ba, kila tsuk elebu na ka. Ko tumay so may bola so naitukutuku makaw. Di na sarang. Meron ni bukyan, may tigo mo na bang ngana. Iya, di na. Doto ka na takalibu na bantindike, na wili bola ng buong na singa, au sa nga na matakalilay serto mo na vitamin, au sayan ramaw sa may wili bola tu, wili bola, bakaruta ka tsiko na kalisto ni na vising at tambo bango ya so nga nakakrupi na katong kruwase o labo so nga na sa lakmatan na biso sob sa boso to ko men rachuk nga meron ni wili ka so naka membo wase talaga may na to kay kabi na kin Dr. Tim so naka wala ya uli ka na may tabuti kayo uli ka talaga ni wala iya di kay talo ta ke sema pati chuka na kene bakan din sin da may udu may ndur sin da may mbuli talano iya kana talongo era kapsarangan na bakikeli archaeologist o irna anthropologist o irna linguist Andrew Poli ko endo to kana dawni buku ni bosa aro da ka pat searching kay Dr. Paul Gerty yo Paul Gerty e base USP o Dr. Andrew Poli ko base men Australian National University me Canberra iya, kung nga na nakatanga mo ba ang bulan, bikim ni Kensar na marama, turangan ni Rotuma, po no itumuta, ituuu, o malhaha, o chuchu, pepche, no ataw, bat kayo oy nafa. Totoo mo, paswara to. Iyo. Saan din? Babi ni binakabi ito, fisay tindu bata buli diyo tiko na paswara tuma, nakorta lang o motusa. No ay iyo, faxia na no mundo wasia chuko na posa varutuma stop chuko na rendre Minisulandia kunyan lilay to mana chuk nga nanonda vilo manitaka nanonda baka tabuli chuko nanonda bosa au nitaka ni nitalitaka na tek ni kuwa membeleta neno no rambi na yan no kioa pat kena yan no rotuma metik nga nanonda vilo mani baka lebu ke baka tiko sora binakata merabat taro buku ni bekai saya tu may neno no kioa na norto sa to kita kinakoro o ya osalia merto sa ngol may buda may bono lewe orto na wekanda to orto chiko na yan may rambi sa may to tambe may na wekanda to may banaba iyo solito na nga lala meron ni bitalan no bat kike muni ni bitar tar mi wike raw ni krosuleson na baka sala weekend menda biba ko tek me lebu chingana na development nabale Dr. T nabale weekend na kanda iyo kiro baka chulo sa katalani weekend na beto rangan bale ni borong chuma ng bongni ko kero bi bosoti ke toto ko so na mal ni bosa so ngon dola ko me bale so na dunru iya so ngon dola ka talaga meninda nda kilan ninda taka baka ko menda bibu ke na tu so na kami baka lelete kan dia kundal lelai iya so na bakan cuk me aka lai bana dunru melak nga nda taka baka ko da bibu ke iya bina ka Dr. Tino na ngono utor ngono ko na bukun na kantar boro chuma ba bina ka behiko so le na ngona no mo veo se na kana tau na kana bosa matau no na rokom chukuna wakanda na betu rang bali ko mbi chuko kio orang bi bati kero tume non roto umbogi no bogi ko sando na kanon matalau na wakanda me roto ma kio ke rambi na bele bono ba turang er tume kina mai viti kena be se berbura dia na sa iya ba ka meuri iya meuri talofa noaya iya Wabi binaksaro nita kan nitalita kan tek rum biten ni kuwa nanonda biwasita kachunga pusatsar na nululubo na mateni ngauna iyo ni dari chunga nan renre era lako du ruma na wakanda may banaba o era na wakanda era lako du ruma ya may rotuma kena puno menauru kena puno o Christmas Island ndo nakapakalolo may ato bira na kena bakatambote kena bom era ngolene o sono wakanda may biti sono turang era tabi na ngunaya sa to virtu na mati na ngunungo na buku ni nonra likidakadaka niya Christmas Christmas Como sa chikan beke mi kanda ni Samuel Takamanda nakabalib sara iya nagabitar sa talan singa tamingo program beletir na wakanda na India iyo na bekar mo sa taba render mo sa taba iya na program ni mada mengo bisule ki be yire ke na wakanda na India na be se burbura na bosanga
vakaviti. Iya, mersema mai na mada. Iya, nakitobuli me nangkaita kambeka sona subtitles. Iya. Kebakasan nakabno libang kuturo leo non takabuchukuna video. Membaleta na video ni non the session goy. Nangkaitobuli me nangkai kiribwa me nangkaita kabna subtitle. Vital no ni kuwa na bukundu to na kanda to mirambi kio kirtuma ke irto na kanda to na India. Irto talaga na kanda talaga na China. Irto talaga na kanda talaga na China, rangwal talaga ma India, China kirta talaga na Loma. Those are the three kentoro ni Vital na takana mata mingo. Sama na bakarabia. Na bakalevo Iya, ni mo demanda. Italia sa lusun ng toto chimney sana. Iya. Tapos sa tamanda nga. Asal manda nga ng bilin nandi. Namarong nga. Iya. Iya. Nakabalim Sara. Iya, ni mo demanda. Naka, ni mo de. Isa.